يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي ينقى اقرأ أهله كينجي آية ومسألة بيكينغا كون موبي كينغنا سمتي قايدا يغونو ndiyan yamunde sura ngontano qur'ana ndi igara ahanando alla garum burunqa maganda dege sura alla garum may yanqa hanante bindi uce lata wido menaga yani himbe ga wo ido menaga awo sino tami baka يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا قهم ملك دانك أوركوي الله فارسنا الله وسلم يعني ملكيتي هارنا وما ناقه في القرآن محمد أما كتنا أما كهنا ما نتنا أدو أحمد باني أسوكه من دعنا أنا درون تاعون يسميني بل عند بنيمك فارك والمناقرة إما عن كتونا ميقولنا نورك تومك هنانا خورك حرام عن كتو قوام كهندانا قوام ملكندانا يوكم عن خورك ممغا بسم الله قوم أنجن نانجري نانسجي الليلة ورونا يعني ورون سجي ورون سلي يا رسول الله إلا قليلا ما ganda hotu gunane نصفه ngodo atagandeni keni na ho agati hotu gunane keni na kem parao ngodo atagandeni kebe da ataganden koni hiti hotu gunane nga oganda suqa hay qumil layla kebe da ataganden nga buway keni hotu gunane awan qas qalila mannahu lin naqasi bakataganden ngay katatagande sikandinga أو زد عليه ما نهونك هو تغندن قاي كذا تغندن سكندن بليا أو كلي تخير تغندن سجي ما تغندن سكندي ما تغندن سكندن بلي ما غورون سكان قد ورتل القرآن تبرئنا أن القرآن قرن سبتني يا إنا وساقيا كوني كان كوني ندي ورون سكي التهجد نكين نغري كبرئنا أن جاموني كنا كين كما واجب نقول okutun kama wajibi watabat inna okutunganga sanulqi qawlan wajibi warni diga misri ange malamin kama thaqila kim qotinni de qotin be kelfi ngadi kharakinya kama kinya kinna ngoto nyonkin kama de sunnah kebe yani wuron jo payinga na wuron jo pakurumbay هي أتكين جو باي أشد وطا كي أنقطع الدموية يا سندو من نغني كم بقري نورون جو بكرم باي أنكن كي نانغري نورون يهو كرم باي قالي كن تهجدونا كبرنا كينيا باتن تو قصون منغا مغسر كم بقتي أنكلون تابون تاني أها أنغو هم بيكوني أواي ناس أنسون دمين ولا باتي بسم الله وأقوام كوغاتين ينتلمونتا أو الدغامية أيام بانغانتا دغامي وهم بيكوني أولا غاليني وغوندي قانون سباتي نونكي لغايا كبرنا أمبايغا غريكيا كم بقاتي أفهم ديني موصلي كينيا سابون أغاتي وروندي أننغري أننغري نانكنكي نانغري أكيم باكندي واجبيني anna to qinyo anke laka anke dangani
kiyenni ken kinye a ken mucengileni qur'ana aken do digamen kampang e kiyenni koni an na wara jinda an kinyina de an kiten wara ba kinyen ni way kiten ngo gollini tango gollini yongola ngo gollini an padem bangen so hoy wonyana ina ngara jindi wa kiyen kan kem mo de an na bu kiyende an hoga binyana de kiyen golle ngabeni de an bangen so gollini in yaga ngo hoy an kiten ngo hoy an tango hoy an tarongo hoy an pakare ngo hoy akwa ngo jinya de kende he se entanya na kiyendi mosri nan sagombati nya sabara urondi akeda bari وذكر اسم ربك يا رسول الله أنن كن أنك من تغنى أن قرن جبنا بسم الله الرحمن الرحيم أن قرن جبتك القرآن وتبتل أنن كن كتان كما بتيلي تبتيلا كتيا كمبسو لكن من كن كذا الله فرسني كي أنا مسير hari wune ngari ngiri ngama o kama wajibiya ke o kana sere akenye ni nyaga homa urondi nan sawunan kenke ma kiyenga bugu kiyem parampare hede himbe hayga ko urungilendi awa kemme mo be suda akara tawo ngadi ya gara sikke ngadi ko ni mo sire ngadi kiyengo lenga benni yengo lenga benni bismillah rabbul mashriqi akin kibirangatan an kuti kata allah batiyendi naam kimo mun yo suma kome an gollenge mun allah pinga anga ho nyana allah pinga muradunga anga ho nyana allah pinga muradunga na allah to on ko na gabondi o won tasbihiya o won tahmidiya o won tahliliya o won salatu ya o won istighfaruya anna ko na gabondi an gollenge mun allah kuti bakata ga honunga kuti bakata ga honunga kome matto kita ga honunga hina ambutenga muro kome makuti yahina nan suni Allah yi man pajunga suro kem palle Allah faran bai Allah bana watabattal ilayhi tabtila bismillah rabbul mashriqi Allah yani kimbakan kamanga ado kenken nan kamanyani tongo bali tunganda maganda Allah kebirenga ke Allah ya tigi nanya besana de ampinum besindiki wasbir annan sabari mo kam mandiri gafirun go ken konni iworni himbe kanda igorni himbe nya asiranta ke jopana bada tangul lahiyan tagonu ngade Allah khalle tampi nga halle de wasbari fajrum kebirenga annan kutiya mo wi haram parengani yani andi ma ka hidi assalamu alaikum alaikum salam nyime yamba kahiri golle do islam golle unda bana de dunampi himbe ga worno allah bimba kama ka har bismillah rasulullah ga haynin to do garam tiyum ku oto me allah fare ma allah khalarde ngi wanga saniya sanadi do quraish quraish kananga qorku nganga saniya wali ni'ma yani neman gaben dun konunga anni dugunni wucetuna sabar kata wucinne idi ne make anda katimesu asuna nya kalle inna ankalan annatu aywa iqarunu ladaina o kuma qarunyani ankalun nyoko ne qarube anga ndaro serenga awanga bane hede likkenyani aha wai qarunya ni qalli kinyani ndege be gani maguma be gani alli kinyi me baane o sere wasana kinyo khili ankal jahiman ado jahim be kuma gibi ndi wo kunindini aro yigande wo kunindini kengani balay dungiya ana hada kannindi aranta tunni zaqum dari ghuslin wa hakada عذابا aro yanga ngade wo kunindini ken torantini يوما kasuna koda liman kazzaba an-nabiyya sere yegar an wimen garan kutu sallallahu alaihi wasallam bismillah adi kewnya na kodanga koda be munyenga sarallene ado gidu ke kodanga gidun nanya koy sen kullen singam mogonne aga jurtene
إنا ogutunganga أرسلنا رسولا oda hari qoregi katangu makangu ile شاهدا kem pare ni shedanga عليكم angun kamalla gara kota nan iraknya dindenya كما أرسلنا o رسولا mo wambe gara hariqi katta fir'auna burenga kenni musa adu musa qalle makangu no kentu فعصى فرعون musa gari fir'auna mo be kagaran kuma kem mo ide nga fir'auna kote harenga أخذنا ogutunganda fir'auna riga di awal ligande be koti ngani فكيف kammo tattaquna an kunga waga du mogotunu ana adu tangana kammo anda kuti agado Allah faren naga mani sena agada man dabare naga in kafartum indangunga kafira odun kafira odunani yawman agana adu mogotunu kotay يجعلون ولدانا kotay kinna khan kotay la gara kota an wona kafira odunadi la gara kota agana adu tangana kammo kin kota toranga kin kota awallen tunani nyana awa yintin kullen ngade be suwado hinga daga wostren da yintin korna ya wakati maki len tune yintin korna ko tan ko to en sabuda ke ko tan kamunga ananya boge hoya awa munfatirun ananya boge hoya bihi ke ko ta ko to en sabuda ngani كان وعده ke bi alla gara kinyi na be go tikke ko ta ko te worni kinyi na nya مفعولا aw nyana de golli ho nyani de alla ga natti alla timu nyana de إن هذه langara koda anta newde kahirinda utananda anta newde inna hadhihi kubagabande ayanu kuni wajunde nyai ومن شاء liman yimmin dangane shakin kamangara kanu فمن شاء فمن شاء faman sha inna hadhihi ku ababande ayanu kuni wajunde nyai ومن شاء yimmi be ganda kanu اتخذ سبيلا sabilan ana aywa kanu kille tigiti إلى ربه kati kamanga ana kis kille tigiti kati kamanga ganda lunganda anga kanu kibira kis yen gille be ko nanda mawlawini ma diyaro kembate إن ya ربك rasulullah kamanga awatu tigiti nan dange mawlamini ya adina amu hosikki kengal logonta dina urun tawande sikandunum billiya allo dina attaqandinga وثلثه allo dina attaqandi sikandinga bakkan kanda tahana tan tagalen sigi mana honne ka hay wala kenne suluseninga mana honne bugai wala kenne sulusunga bakkan kanda akeda Allah watu nanti himbe ga kanda antakim baka wa ta'ifatun jamaqa من الذين lilli yamunga ngaw sikki kapanga wan serene sahabun ko hana wono ba himbe ga kun Allah farilla tananya hari ga mati kunnanya e woni ga mati amba ni na kenya e hana Allah farin serene dunya ga ni tay bo i wono inta ti ga haqqe be salli iwa mun da kan hukunta ke kita parce que wuron mo be sun tatu ke sabura bire nyugo no wayna wuron su sigi gorun gati ya sabura minna su kita ke wakati wuron sikenda salaminun tampindi itanu yitini ikarankaranu yitini ne gamlo konkondo tiwo wa hingabo iwa mun na gate ke kita ganan gemay net anta koto antani hono kungo tagan sikanu num biliana hono kungo tagan dinyana hono kungo tagan sikan dinyana to ke mo ngadi ma Allah subhanahu wa ta'ala agaw ni dinyana Allah ti wallahu jalla ta'ala يقدر الليل iwo wurun nyudarni والنهار wo ki nyudarni علم yani kana wurun do kiyen ike Allah da to tigi أن لم تحصوا nanti an kullan takata gesindini na gimunda mo nyime net an kullan takinga kini tagandinga net kini sulusunga kini suluselinga nangimu tay chok an kullanta mata ganda susigide na susigira kenta newde fatawa ke sawra Allah sage aga maga bakka ke mo di katane ni nenga اقرأوا ke watin dani awa wodi ke watin dani fardan sallu marihina kebir Allah dige bir nga qara hon qara kenga ne waga dangani dille qur'anai kebir nga ango himbe tu angaro salli be kinya ngawna wati la kutun woke wati salli no ke sallini
ay kharakem buga di kinan qotan kumba an gunta ken tigina hinjo pandenge ni bismillah allah ratu tigidin an sayakunu marida nan di wajibi watun to nyana an gun islaminu ni ko tan wangun islaminu ni kun wakatun ni munyendi trenden sabu dangani iwo murundi gilli allah fason taunga jagundo kentana iwo trene mura tuwa mundi mura nagure mundi mura qatisoni aro hotan wo wallan kunni kumurni gaja allah taala gillindi kusosiki uron sikke tagande sikkandi kille makinye tagande sikkandi num billi kille makinye tagande an koto kudade tirana wotre killedi watunde jihadi nyangana kebidenga kurninya kebidenga ke sabuda qaranne undenya urna hila angane kata himbe ken dabari wo kebidenga killi keni tandonga hilandinga ke surani faransa lumari kesu halani sa biranga fardan sallun karagidi kebira kingari sa awa kebirenga anywe kinyam munde islamin maga amma kuma habindi alla faran ko haqqendi iwi batendi ande hadari yendi amma shafi mal habindi wa wuru ngari ngiri yem burun ke baka alla faran mi haqqendi fama nan lawtini awa farran sallun karagin danya wajibiya kella wurun sallin wajibina on qatana qamo bu sharti bego nasikh binno masukun bindi qaida nyani kinyani nasikhu akite mo qatan niya mansukhun kitenga kebre ikanta kite bane kini awa huqan dinye kini fardanye makini wajibina kini fardanye tabana kibiranga akamanen famu mo gonsurendi lasli ni me be gara koy nan di ngaringiri e mbugu lumatunu sukama o kenni hadisi ni goyayi badiyange ni walli agari kata Allah bara Allah sallama Allah farinda akbare adi Allah bare ati islam awun pingabo adiga no ngabo ko ta su diga ngurumba ngiwa munda keta aganta sorno himwe yime halanda kenkin geda ina han wari gerre badian go ina han kori mosir ati diga men ngabo ko ta su diga ngurumba ngiwa munda na hoyi wo kingeda himbe gana yime nta harbane bakenda bane kapai Allah farda sallam ati Allah na sallu karagenya farda an kamma urondo kiyen nogondi salihana la sara hudro sawho sogoba badiyan genja Allah farenda salle tanawin kamma kare wa Allah farenda da salle suntan kamma kare matanga ndabaraje munde benya ati ndabaraje munde yana nga choko ni nganya boke bida kiana koy na di sallen su farda tanan tagano wajibi tanan tagano andabuki atuti ka hadisi yayi sumenga ara songa kara kembori anna qasoke sumu ati kenga na dangi sume tanan tanka manga ndabaraje munde nya ati ntar bani yana yo ngonya ara jaka mogon kada annabu ke na gorbane kini na tanga bane kini nige bane to mo bane kini anda wadi nan kam matanga nda baraje mundenya ati rige tay nga baraje munde won tar bane yana al hijo nga karanga nda sekita ken tabane yana kamma matanga nda baraje mundenya ati rige tay dar bane yana Allah farin da ngani anga rege tukui na kunya angorno arjana ne sabon duk kome una tinde mun kata Allah
nga komenta tinto e mundu kata Allah ti ho ya himbe gam pasu Allah farzan ku ya ko ngana suram ma wat kebe anga ro himi nan na kenya angunna hila be sumunu sinendi ampun qasu hilya sun qasu ngada ki anda sumu dar bani sornanda o krana hila sallini o krana Allah hin konni o krana qur'an qarangani wati nanaki ana gamne anda salli dar bani sornanda ango makka ango alkaba ango tawafu nyana ango hoyana amma hijamu ni tabani ho kaman kaba dar bani sornanda na burenga maga an kitenga santenni anga nyana mo ndambe so jukku sire ndambe so soni ndambe so kanta jakabuni ni ndar bani sonanda ko farda no kunya halliani na hilanu nga wanna hana yo farda no nga ngeranya angendanya angenden nahilan salli nanga hankallenga awangendan yornandi de salahan arkan no adai ango no ado salli nan kallenga ni jo kampe ni salahan mbane ya maun no ado salli na kane on atla salahan na gari an tana kimme na ado tana salli gari awangendan yornandi de ta yornandi ken wajibi nga ona mehiri awa kiyon ngati nahilan ni khairin ngi bati nga boyni himbe ga hidi fardan ma fardan ko ni kinanti ga inta daya an ga kenya ngo hiwalli to kenya halle amma an na himbe tananya ke birenga kidan ka hamma himbe da kembe ken ko ni anta hiwalli nga ka humma ga be ga ko ko man da kenta ka man da de o himo ke mo gadi bismillah wa kibana bununga ayanu binuga dango ora tuti kunga nanti aw jihad jengana ado serebe ngawo awa futini na bure mundiendi i meda i korenda aka fason ta ko soambana ba Allah haygar iya nyorondike jihad munyana dinan kisiyenda tangayenda na bure mundie halale mundie aw nyana anyi meda an kore ado jamabe ango gollu kundo menaga aw nyana kun ko hana tangayendi kisiyenda wa kesabuda Allah haygar nyorondike bari nabure mundi aro jihadi aso yang karabane akon dengo Allah farendiga mun kadi sere o sere aga biradu nya kairini baka jamane yugoi ada worni jamane yugoi ada ndari akko tan jonko awa gaga na kenga akko tan jonko awa gaga na kenga tima ken kamane ngara shahidun purun daraja mekta lagara Allah farenga rake hadisi ko arake aya ya koni na ko yinande Allah ri suron domi aya banen no gondi ibn musud qawtini arna dunga ma yugo angara ho futo bakka debe islamin debun yuga gani na litai na islamin lahiya litai indi to hullo no tandi wakitani ure na qobo akko tan jongonga anda ken sabariyan mutu na nya Allah sabuda nanya Allah sabuda akamane shahidun burun daraja mewo kinanga akara ke aya kara ibn mas'ud mat iram go Allah faringa de ngay kunga na diga men koni otini ikunta diga nduro koni inta ke me koni ti i me warayinga ken qasa o haygati Allah farin bulura koni aken kani o ke mo wadi ke da hadamar me ngani o dingane sire yana lada ni la na nya bate kondi jagundana ni jagwa yake ani gura mun yake na'am to ngini mi allati aganda nya baraje mun yen sabura ke benga ngane sire ke wala da nya na bate na ko kana gaga kotan jonkonga ngana sau na taga honul lahin to na qobo na sau illa hingai anta kinni manda ko to wakati be kem paramten ken to al ihtikar an kanda worni anga gaga na kotan jongonga a kotono na to amma ko ti kotan jongo ken ni ken kotan jongo ni mana sau na to illa hingai
bo kebida hokon don kenyedi wala salama dika gumenda harango loguma berno nya qilla qadi adi sadaqa nya kebida na besu dia kemrani na mon sawura anya kenyen an wa brandira andati wura andar diga ngakendi mo mo an nanya alla jatin sauda ngani sire nya na ladan nya na batiye ati harango loguma berno nya qilla qandi adi sadaqa nya dumna hana mare min konta alla no kunsu nyanda na sunya baraje kitakille kinanga ho nyanata anya alla jatin saura alla be garan koren na fagande nya baraje ya ti sadaqa nyani ti baraje ngai an kore be wajibin den nan kam manna na faga ladan di hora gondi ada mare ma gondi kinga ya baraje nga bande kena ko tenga ina serena ho nyata kinga ne serena jagunda nan ngana suro abrajin da kambenele jahari nyanganu shahidun puru kun kalle mingene akenjen den timmandi na itqadin surondi ko tan jonko na gaga kin kidi kun golle po ko tan yoy bismillah faqra'uma kabirenga atikeda qaraho qara kinga new gille qur'ani أقيموا الصلاة كرا فردا صلوا دبري أنا جكن كني أنا الله تعالى سمينا أيوة كن سلنغني وما أتيهم بيدي أو كن كندنا أدو دعاني جل خير نونسيا أو كم مسنيني الله تعالى ما نم مسني الله ما كيان خيرين تدي أيان قرنتا أبراجيني ibrahim kiyani qal allah taala qabar gesimundu allah taala qafara nan yani wa hinna nan yani ila kiyani hilla garuma uron ta ganen sigi honne bugay honne ka hay aranta su sigi kebidan angaro himbe sigi kenda bari watun to ngorni tiranu ngorni jahadiyam ngorni kebira kesu himbe gono sisa aqimus salata wa atuz zakat sura kel lagaru ara yim parangu sino tamiwido menaka كان لغرينا كرا فرلا كسل كده كان واجبنا كجكا كنا واجبنا أخر الله سمود جكا بو هله هنيا الله دا فرلا سل هله هنيا الله دا وأنغنا هو هنيا هو وران دوكاني وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه أنغنا هو وران دوكاني هو سري أنغاني هو سومن فرلا بلغنا هيمبينيا سلم فرلا بلغنا هيمبينيا jakam palanga na himbenya hiyo farram palanga na himbenya khairo khairanga na waran dukani anga nyini huwa khairan na horan dukani yam pasude dina nan kembe farda ke bana gaide farda gonda ngasa awam bugunji nan tlani pep wala gara koda kumenga kisi menga bani ho mato yo nka na hotana ka hukenga atiken nan pasude ken nan pasude wakinya barajinna ngora dina farda kega bane tebrenga daiman komenta timine anta qur'an kafar gesumundi wastaghfirullah inna allah ghafurur rahim qarakinga ha gollinga annan tubi watsu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir يا قوام ملكين دانك قم غري فأنذر يعني وهي من قواتي الله فارنا أي مبنا الله أكبر أني باتني هلا غرينغا بندي ملكان ينقال نانينوتي اقرأ آيانا كم بخاروا كن مغبي أدو آية كري أو سرالني أصندو منها أتي خديجة قريم بومبو ما أيانقا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وبرهم بيكون دانجسا كم بالي وهاي كتي الله فارن سنو عملوا هذا ما وسط جديجلون كمان يندو سرني دوا غانغونو
muhammadu ankinni alla faringe de ay mewtini ngin tatem pay nin tayindi nogen taho walli ngandin kam mum pay nga hondambe ngalli aw taunu tago hon kama kamundo ngunyen naga ja kenni malika nyi kinyan kama ningangu kanu kamu kanna kare ngorni kata khadija yi ngotin khara ko han ko hinga karan ko han ko hinga kem ballani malika nyan kati ka ya ayyuhal mudassir disaru nyani serengo irame be rondi ni ana am patenga hina kindi ango iran kutulona akama sun gonti bellade ken to ni bellade c'est vamos single comment on dit bismillah wala girin annan gongonni yani makan kun gongo igama tongondi ay hanu binu yanga alla ri jonko alla fari mi ay giri annan makan kun gongo nanti igama tongondi asre de wa fakabbir annan qorondi an kamanga anyira men ga anna qasnundi kebe gani aywa boringa annan barai dadai au chamadu nge bori nga barai dadai ay meda ke fatar ke mo Allah rasulullah ragiza ay medkin manati al awthan bori no rasulullah barai dadai bismillah angen na ma fonnan siragunne anga gabay mundunu de keni to mandenga o kutum pakende jukusre ngalla faram pakende harami ni wa fasbir annan sabari aywa an kamanna de bay ku gollu tango kunyana ko ni angadi sabare ni de ibraki ko anda surun gongo anna alla qorondi bakka hilla kapanu bilande ma anna nyiramin senundi islama gun tasorno iran senu halle arabun qannen yani iramin sindinga irame arabu kanindi amanan gabeni mosri sondo men sere irame nga kebe an sondo men senundi o gani mo an ko to beunde annake illa to ndi bakay ko kabadun ko 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 dundura ko du ko intago hasida ko du hasamun tago ngalle an sondo men qur'an ni bakka kunga arabu ngut nim salle hulani ramin kullini de ke ngureni aju kusreni iramen senundi haqiqan de ay woni montanay maga iran se londi nani anju kusrehe an sondo men srehe aha na iramen londi nandiga hayi nandiga jambe nandiga gara nandiga magasehindi nandiga katikuti nandiga alla qosen dabari ma kenya irame kene ne manye kebira anjira men masin wa thiyabaka fatahhir sirin irame ne man tanai an kore sanundi alle mundo an yaqu alla maja ayandi agara yaqunni me iramunye kebira an kore sanundi ni waju ni jukunde ni wara Allah kilen kama Allah to dangani kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna na qur'ana akini Allah farin Allah sira Allah farin ku digandi pun himenu manan gaben gani jawami alkalim wuti to jawami alkalim digambane bi aw manan sulen sukutana asukin Allah farin ibra ko Allah farinda ke suko manden dabari onda saga ne kata iraminga salama gondi iramin sinna o sallen tasorna halle
kebre islami go ayira men senna o himbe go ade manai maga gilo ni dambate mago kirini danga Allah farin diga mundi mu'mina nyirame an karan takande ngabba sintan kamma andaki alkaban qoten qahane mu'mina nyirame karan takande ngabba sinta andaki alkaban qoten qahane tinga alkaban qoten mure ken goni wo yimbendi ani mina hay hakarlo wa wani na iramen gilondi anyi mena tlakari nan tampido akka humandenga ado ayyon kondenga dambate kempalle aro nyoro nanga mogobe anta tampin dabate an ken dabarin tabane roga sawra kon dengo sa serebe gandani awira men khirni di bate ke mogodi wason sabuda anim maga dillagara kota Allah ndak manin payni de lagara Allah gama ko min pay ke birenga anda minna ken ko ndengo Allah ko maburunya mangu don de Allah lagara kota Allah ti hayni andi sa halle ma kono kila koni Abu Bakar radhiyallahu anhu ata Allah fare aywa nke jun siti mo tatibane mo yankana tatibane mo segeni ko yankante ke aw yankana nan dangi alkaban qote ndi de wala kenna xamoxo magandan do may bane ade ntanya na jankay ke sawuda aro waso en sawura de Allah farenta da lesta mimman yasna'uhu khuyala himenu ga wanya na waso en sawura an kem takundi Abubakar an kem takundi yo kendi arige ke diga no gai na iramen gilondi waso nya sawura kem paramunteni la danyani misalinde kebiranga ken qonintenni inda nga wa tangana sobinga ba adiga minga ko nan qoto hoani jamandi kendi kallem mo gonko iddo mai ba ne kenyani kebiranga hungumenta da anken tangena waso sabura kinda tui himbe ga wanya na ken sabura ken paramutenni himbe ga tangena na ken sabura walla danyani walla ndo mai nga tangana sobenga ken ko nan kallen ko nintenni manni anga ma tempendi ko kon dege tabane donc ka campagne ko ni magata fiqhum bono afamu yum bono ana honu ya gala anga ma ira men yakunu ngabane anda haraminya wabil ahra anya kahiri me ay kun ko banun ko ni na islaminya kahiri nga kendo funso ambani ma sai su gari soki golle di digame di itan kahiri ya subhanallah akem banni haramina wuni an ga na waso sabura an ga na ken sabura an ga wa tangana sobenga ke biya kin makruhi kiyana fiqhin bismillah فإذا نقرأ adibran be inda fugendi awa butunni kebrenga butun futandenga akin kotanga futanden pakati kinni kotai akote ni ne nga anniwehe kahirin ya kamma kembal akotenni tungeni nga anniwenni awa sere kamma himbe ga ti kahiriya bismillah ya rasulullah into no yemme gi alla ngara ken taga mbane yani walma na ataga abane nda bane taga alla fare nda to ko meede aru lemme mari ari kota yeri aru nabure mari oti daru alla ma gutuni be kada tawarna kaman bangandi ke soradi awdo koy Walid ibn Mughira al-Makhzumi awdo kinni ngi Allah yana taga bane arsu da suhi bismillah وجعلت مالا Allah tingira na burenya adangani na bure bambante anna o taifa na ko ke wat sulemen kunayen lem kunen kallen wono aw lemunu kunayen su mullen kallen wono aw lemunu mullen su
ndan naburin kine wujine dinari ma kata wujunu tumme dinariya kata wujunu kabimmen kalleya agura ko ana guren tabaka akudo mena allati ida kinyada tamisin do nyomen gabenga ma bismillah وبنين ida lenyugun kinai asu wo sedine hinuma makka jaman pinta nyana are mum palle hono dannigam lenyugu tammi awa khazin kamane won yeru jatenadi walid khalid marat hisham as qais abdu shams khalid kamane ko jatenadi hono wa gatene ma tamudo hillo ma tamudo siko ma tamudo nyeru nga gelle mesu sikwanya lemenga Khalid ibn Walid Hisham bin Walid Walid bin Walid Khalid atora makin kita nga Walid ara killa kin tor makin ya islami ara hun sakin kama aw qisam ni ke Walid ara ke tor yimi bas gen ta sere to qariga igo sere be to warma مساجد خلي هبان انت سره بيغو هيم به to warma mi ya to ri mi akini kan banga ko qisan ni subhanallah wa bihamdihi ke lenyugo ma tamru halle asu hin tanyani halle suhud makka hinga da ke jaman ko moye walidun tanu are mendano ay ken sangi ay ga ku susore banen tanu ke la tanyana de aw ona khor legi anda zo Allah ila kesunyara bismillah wa mahattu ngi Allah taala bayni walidu dangani birayindi wundi kitaindo lemmindo saha bayni de kampasu summa yatma ngakezo halli walidu watamayni anazirangi Allah njirindi dangani timbara ndahari banaka pama khadi innahu ki aya yang halli mago kalla ko taso yang kana a kalla ko tada unya gandi dalla garib Allah ga tibara wani ya nta ga bai a ken ni gani min dinga ko Allah ga ma ka hamawa Allah ga ma njiti kina nyi min dinga de amma giri awidan ken bonoya ma Allah fa sallama aga suru karagi be to on kin malika a to on kin inna kafaynaka almustahzi'in وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنها الحية الرقطاء حمزية كمنه أجاد حيث قال هذا أقل لنا بندن هنا أغرغسو إكران كراندي أغرى توغي بي كتادي هذا السمان تومبو تنقل لمي هندا بكا الله فارغ الإسلام أقول أن دقم مسرنا يرامن قريبا adibate irami ma akhir dambate adi muhammadu antam ma ken tumi ay ma kan tanya na daiman hindi gandal Allah farna kan dakinya dabar irami suka nya ma ki aya yang galle ara sogonye ka hasui himbe nu gani karangaran na ganenga himbe nu gani alkaban kotenga ara sibre ka hasui tibasan Allah farenti tanta kawananya ya yana mani bakadi to kiran kirin ke adangiro tagonno kunga bundan sewan irame ke grasindi me gonyu gondi dundura ko sabura nan bihina bugadi ina ti ke goni jowa ngaso an irame to haka ndake na raton kata bla abu jamandi me ga karankaran ngasi asa te ngene nantamu Allah fare nyagaran kinyana kenta nyana de ko me sugandanya
awan sigin nan kan pak ama giri are mungo nagasin ya garangal lendo mana yo kala yo korni ko akelle min mi bani ngi islaminga aw kallem basonu kenga bismillah innahu adike walinu allah wana ma nguto dangani kana anya kannun qotiya o qur'an ayanu dangani ati mingi allah gara kellefi awasige sige nyangan katayenga kina yangan katayenga jahannama di daiman badanum bada anas sige gidi gillen kamma andak kinya akem panga bane ana yire khari gidin sige en qoteni de kinyi me bane wasige mo be gani gana akitinda ta andi kitengara no kube tiwa jabatini yimbe nga binna nyama atanga no kube anda jabatini yimbe nga binna nyama yani atan saqeo saqe yimbe nga qadina nyama akiten saqeo saqe giden gamati wo sigini yimbe nga binna nyama lakinnahu murhiqun akil findini jako gina wanyama anda sagana giden nga qari Allah ta kuruma sunna bateni kina yangan katenga bada num bada ki yangan katamo Allah ya gara ki kona ya hakendiki sa'urihiquhu sa'uda bismillah innahu adike walidu fakkara adumi taqasin qur'ana bi agramu Allah farina wa qaddara ara yugudari idu haqrendi faqutila ila langa mogombe aga qur'ana yugudar kem mogodi kem balle ira langa mogombe aga qur'ana yugudar kem mogodi kem balle a hayni isirun yagendi na jaman yagen pay kem balle ari yagen tirinni ara hokka hu yagen tirindenga ke halle woni ari halle koy tondenga ari du hum alla faren batiyenda ati mani ati tongu ke qur'ana manya maganta korote abate ngorno serenga kinya batini garinga kemballe ke qur'ana manya maganta awasre ndiga menyedi kemballe akorotin ta ngeni ngadi serema ko ko tadangi ala qur'ana jaten ta ngondi ke mogodi na tongo ngari nka garante ngene garen kutunu ago mo wanda mu benyana Allah hay gara kem mo gon koda kinya kamo ako danga ari ara Allah farenyi hemim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim katta ilayhi al-masir Allah faren ko na ko qur'ana mu gundi Allah farenga kin lungende sura en kampanga de agirnan sigi atindo Allah farenga dadai alkaba qurekedi makka Allah farenga aga goto nan dawo kamani tiringa asage ayanu kui na hokka halu yenda surenga dadai walidu atin karakam aritagu qabla dungon taguranga bani makhzum masal kaba qureki qabla su yugun tagurangino ati wallahi nda ho yugo bu muhammadu sisa ke hidi sirin digame abada jinna digame hitike abada lungoy way dari way aka mundarin tenni awra rallem tenni wa ke digame kyan segene hokam ma honda segene hikama de aga tlage digame a hatin karantengiri ari kara qurayshiti ana gollenga koy walidu qaturo maga wa serebe ganda do to gido Allah fa ngoti titenga manentu koy walidu qaturo maga wallahi walidu koni ganda turi na mile bakoya kebira qurayshi su turi isoro yoke dinandi su
Abu Jahal di karahin to ngema sada bure agri ari taga tati ko yiga sunu walli ta da atiya nya kam mo yugo man nan sunundi ati man ni nganda sunu Quraysh hayge ila ko qore ka mo me anda tiwa ande manata tanya ni o krisenga nka ihe ko na ko qari tanke ngirinte tanda diga mu ko ni awa akwa ngaro Muhammadu dinandi kiya ni sunondi ba kinga na sabati diga nya irahim be ko mo me tiwan dar no to ya an kresen ta kinni qaride kiya ni sunondi parce que tanka hu awa Abu Bakar nuya aywa kundi menu ara miskinu gujate jajate tanda ndu ko kundi nanga Umar ndo Bilal ndo Suhaib aywa tanda ndu ko huya tallo yimin kani an ndaro ko ma yigandi kutungo walli ko ma na kunyiga ara butundi akabutu ay ati yallim Qurayshin tatu nan dan nagamundi nke yanga ba Makka suina gure ado lemme yalli Muhammadu yimedum haka hinawa jango aka pallemu jango ina yiga nden gutu to na hengini ngey atondi ga idiga alkaba brandi adiga makhazum gonta quranga atu daga ni an ku ngotini ti Muhammadu turunte nga gatirninde yalli an gunduma walli hina ada sere hada idi Allah ti tungu ke manyade an ku ngotini Muhammadu gijan katana nga gatirni an gunduma walli hari kota bani aga gijan kati idi Allah ti tungu ke manyade aga wotini sugana nyeni aga da wari hari kota bani aga sugen kini awuce idi Allah ti tungu ke manyade aga ti garante nyeni an gundumi makayre hari gari bani na sege nanti abu Allah farilla khen har tabana wukedi idi Allah ti tungu ke manyade basa hari na kane makan go nyimman Allah faran kreti dunteng aton konnen sabuda imane ken sahay awa kebrenga ne gam no Quraysh nun ti Walid kebrenga manni kendisa basa ange nyana kesu me ko guda anyani Walid Allah faran balle annati qatila ilaha illa Allah amodi garantinya ni amodi gijankata na ni ngoni so anyano kharam ndi kesu o wani metir ni kebrenga manni Allah yikmana kinya mo wonko fakkara wa qaddara faqtila thumma kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara ay mira jatin tagundi kehe e galangantinde man langayna Allah to baka Allah hinenga itiyali manni ay mana simme kini na simme kinga na bolini maniko balenge mana kaskoni summa nadara kitabu min hukuli ala jamanya gambari summa abatha ariya rentirindi wa basara na hokka hiya rentiringa dade thumma adibara ari halle ko tungundenga parce que ali ga jongo to ngundenga agara himbe no qata ato mani andi annabi nyiminyani wala kendi malika digame he adama me digame kendi mani digame ni Allah digame ni wastakbara aridu hum islama gunda ngen tokkido Muhammadu batte aru Abubakar do Bilal lo Suhaibunu nke na kenya Makka dire aridu hum ada yo keta angane garen konni na hokoni himbe ganda ministero nyimedi la budda an suhu sunda dugune de inda dugune ya Allah ya anda dugune ati kortinya ni keta ke serendiga meita angin nyanti hisiza ti serendiga mehe anyanti oma wari agara korte dabari anyana ko sisa yo angana sahe ke meriga aramare me himenu ngi
e gollengani an adamar me an tun ta unda ngaran ta unda bakamedi ko inspecteur no ado zuzini ndo awakano ar himini go seren tirnini alliga halle alla garu kannenga kamode yo ki qarna mo siri serengane sehna ya ngo yana mo be agoy to ko ya la ken ko sina agi ya ken tirnina mago suinia ma tangel la ke ni men go tangi ga go kingo bakama kingo tunu iwa sutundo ya la ke bate keni garante ni makeni tunde ni ira ke takera ari ata kentari ke messa gonde na ke menya an sagu aro kenyana ngata kentagiri wa sutu nganya la ke mondi bo qur'ana ni to agun sumaya bira ke bi angi ngara ke sukoni angana ta ngo ke me ko nana maniya la budda min at-ta'bis wa at-tafsir anya angi dingira ke angana ta ngo saga ke anya ga dirnda de aw tina nya galla kendi nan dangor himbe ko arangara himbe kata digam kunta ban bismillah سأصليه التي واجب معرندني سقر يمبني يا رسول الله من نانتندني من سقر يمبني كل يمبي قوريد لا تبخل ادي سقر انت تغندني انت تغندني تشيا انت نيمي توكو ماغرا هلاكي اندا هلاكي باني قال الله واسغني مغندي نانتي كبرنا التي انت كلا akati khariti ke yimbe o ciendo kote nyamana kun kapa me kam mo nam asagini mo nyer khari yimbe ndunge ngo nyanga ngate iberi abani banu bani tato no nyonkinde nga alla gati kallen karare kallen ngata na ko be bire nyande ana himbe nyita ango biram mo sure arna ke nyola ken arjanna no bale kallen mo kallade andani jahannam waranda kallade arno kusndai بسم الله لواهة ati sakarani bindana nyanginga للبشر hatam punjen dangane عليها 19 ati tammudo karago yana awa jahannaba kamma وما جعلنا awa tammudo kabbu yana kamma amani tammudo kabbu makan kondi tammudo kabbu yugo wono kenti abul ashaddi ati ke hinanni tammudo kabbu ngew sikiti tamundo nyerunga aku tempilo an kunna mo mundu kinga kiyo hangan yari mo wasiri aw billah hanganga anda sigi hata kain kama aganda tawa qirini haten kutina tanyawre ata lage haqe anta qenne aranda bakawre jahamin kenyen ado qurayshunu muhammadu nangu mabana khamo ingemi yasima hotanani tamudo kabu angu ngo kondono sikiti ke haqqe ngina sikiti ke ya be nyuna hotini ati hoyni gono tisrati to dangini ken kama ke bile nga koni kenan ni wo nge walla ka kane nin kunken yana bani tamu nyonto kunge bana munyana na ana kabu nyonto i mew yerne yimbendi o terne orno arjanna o soyni genni awati muhammadu tamudo kabu anu baba anti genni yugo suwo kudu yere hinta ken no sam bismillah alladhi jabi ati o ma yimbe qilmandanunya ma ganda malikan nyende an ngasi man himbe tamudo kabu ngam malikan nyende ada mare mu hede agaranti da de maliku yime ni bani nan ka tamudo segu kim palle ke tamudo kabu kuni kanan gonye hingo himbe no ma kim balle alla kurindugo kona haqqatu o ma qaran dangi ti abdullah ibn mas'ud ti allah fa sallallahu alaihi wasallam la ngara ko dero jahannaba worni tanyere wudunu kharabe way kharabe bane so tanyere wudunu malika maga
ndi gon suna akhir mandanu ni tanyere wugunu kharabe bana so tanyere wugunu ma malika ni mi ona nya malika lembani malika bani ganda kanu ina duna sunya mogobe awanya na kunu ina kara ina munyonko ina bolle ini tanda mundari mogobe galla rawa da barni bismillah iddatam ati oma malika no ku yiriga yinya maganda jarabinya yemundangani kunga kafira yani kika kuni wakati kinya sirigabi khayri tigen sabu okunyi kanna jahannaba yi mota na di jaja hinna atamudu kabwa ma ken goni gande ko sawo nyana kenta ko tamudu kabu ge jamasu wakabirenga anya sabu na kun fitina bismillah liyastaqina alladhina umma jate ke kun ho sabu da ku sawra yemmu naddan kana ko da kitabin kinu kun madin aha makka kahirinu kunna fitina madina yahudiyano kunna dankana ko parce que ko ndengo tawreta di nanti malikanu be yahannaba hinga ma tamudo kabwani ina to nanti jaja alla farinda kitu kamo adigame kini alla digame nyede kembale serebe gama qara amaro dina di anta kitu wa yazidad alladhina umajjate keko ko sawura maganda anayem munjini kunga tongonne ti kitabinga ana kunjiri tongunde dade inati jaja tongunyani de yahudiya nunti ashande ko ko hanama ya kunna sagai dade anda wale digambani asumi ke digame ana hujan sigindi ku kamma ananya kuda hujai ananya kuda hidetege sawu wa qur'ana ayan so ke mo ana ho minni dadai ana ho sagundai dadai wana bara dadai bismillah wala yartaba yemmun tarisika igara kitabin gine kunga aro tunda nun tarisika wala yaqul alladhina ado ko sawara yemmun kanati igara nafa ulukun sonda mundi madina ado kafir nun kanati makka maninni alla gara kella muru misaliya tikijatiya kadhalika ati kemo yani Allahu man dajatenko hona sagai hona kandi Allah yemmun gasangundini agara kun sangayen kanu yahdi man aw yemmin kannana kemo ni agara ken kandayen kanu ma ya'lam jun ya rasulullah hontan kama aw an kama kurinyugum bakkentu billahu maganta yimme wa ma hiya ka sakara bi okmana koni sakara manya maganta wajunde nyi hata gangenna kalla na'am to nyeni allatin kunati qasonga kunati wuronga bila kebe anda halla koy wuronga na diga kiyenga nari kunati qas awas sobanga idha asfa berambe anda bangi baka biten wuron bitenni innaha sakara ke la ihda il kunen jabunga hi khorun yugani de nadhiran sakara ke konni aw gongonde nyana hata gangendangani liman nga gongonde ngo yemminda ke ngara kanu angum padagan kodi an yataqaddama indiga kane aw na yata'akhkhara gulle dabari aga yiruno arjanna wal masribi gara wa munda yimmi indiga ro halle na bonen dabari inaro yimbendi kima taqaddum na ta'akhur kin Allah khalli at taqaddum yani kana ndigay kingen himbi o gemi Allah na Allah ko se togono na sawo dabari kingen diga kani ngade halla toke kingen na Allah ko sen dabari na sagon togono kingen halla toke kinango kani ndige munda anga diga kani munda togodo Allah halle Allah gata himbe an se ko nyekendi an warado kani mangaro arjanna ken tanagani an sagene do halle ya asfala safilin manga diga ma wurrande ma jahannama di kibra qur'ana hay awan gongono diga kanin gollunga di to halle gollunga di anyi nan sago mutu bismillah kullu nafsin nyongi o nyongi asuni toro modanye bima hondangani anga kebe gollini besu wala ken kono dangi anga wa mudan toro mudan nan bugu kibra nga toro muda
ajonkon dabari anna tugarun dabari kata tambon tuga kota de ken kota nga ampon sirew kinanga akenga ndani amagemu awa ampon to qadi de walla gara anyi mi an kenga anna ndu kita ampinu ngana timme anyi men to anyi mi ampinu ngama timme bismillah illa ashab al-yamin ma gadda taydun gonum bane kunyan kisini itro modandi ko ngonyana arjanna nunni ya arjanna kedi yo me trindi ni masalandi bakka kahirun la halam maga yani bira kebe yimben dun ko ho benu go bakka asuga na buguna nyime asusu subuguna nyime ko on taga no khari ba kan ta dumana o kem bagati arjanna dun ko yo masalna im masalandi itrinde mo bakka yo yimbe dun ko no turni bismillah inta no khubane de ngake masala wonyana iwo masala na iwo mewalli oda ke ayanun qara miga natiya qara jinni go kinoyi alla gara himbe kina qara yugo kinoyi qara jogo kam wodi ay alla ra haramun di arjanna khairin nan kinya gai arjanna dun konu tirni ni togo yimbendi ma salakakum maninena kullonni sakara yimbenni yimbe dungonun modini o kuma ni dunani o gani kappa sallanunga o mani dunani o gani miskinu nyigandini o kunyi dunani o khubene bataranni kappa qubanunga o nya dunani o garangutun ibrajinden kotanga o to kiadi makallenga royi o brekunu mogo kala فما تنفعهم الشفاعة الشافعين والتي كيا صابوني قنجون دانو قنجون دي مين هدي مليكانو النبي نيمو كيفارو مؤمنانو كسو قنجون دي كدا قنجون دي غرا هيمبينو نها كين سوك همانتيم بوغو زرباني go himbe sonno mendi asubu o kiana ko to gadi kebrenga komeni du khoto anna mawari ke jamali de sallim balago anta hinne miskine jamanga nagri anagri inatawa natawo inato ndiga kimbaka ni ndiga kan al khawd ma al khairin kesrenni a jamanga himbe ni ko kon kay ke burenni jamanga himbe gen nga khallenga ya subhanallah la takhud ma al khaidi tumu mundu tumui anna dabari gare mundu gare anna latai iganati himbe hade duna bi lagman baño sorna ingati himbe decision tangenga ingati himbe ya subhanallah kya jahannama limu yayi himbe yarone jahannama ya ko ne kenya ko sallim bala palle miskinu pinna bala palle ngeni do jamamba te ingati himbe ntike woni garan kotunu laara kota ayo ma sawo kenga o bre kundu mogo kala kinya sabuni ho gani buye sabuni jahannaba kuma ho kita qawi da komen salli annan pinne miskinu ma gati jamanga ti himbe de Allah ganati himbe keni nge kallenga annan sai o ganda kara o wundini an gana bre kundu manga kara harani mega maya kanjonda ne kanjonda non kanjonde ngan kitana خلاص Qur'an ma hoto de o an bana nguru hohoyi ada Qur'an do da kya yimbe dun kono masalanye ido jahannaba dun kono mannan kun kinya ire kun har sa ga on ida kwa masala Allah go ho konni aw ko mi aw ko anyana nyime la mahalata illa mo gontay ko pam gontay bismillah فما لهم adim manin ne na idangani iganya ballami baka wajin de ngade ngedi ke wajin do so konni amma Allah fare makkan konda ngetre manni hallega koy har sake mo goni de man sabuda كأنه i halla koy mo gon pay an wotni kunga awa harunyani iga koro iga wuru awa jerindenga gundum parun jamanga ndai jarindo nyon kolanga na bugu pati sagana dumundiye kampa himbe go dan palle ngatu Allah higare e misali kinyi ga korono mo gobe tunwa
Allah farendo qur'ane inta munana mugu inta munana nahitai ay gara kiya koni bismillah بل Allah jawara يريد كل امرئ serinne be so ala murnu gilli makan gonga يؤتى ina ike ko gabbeya gabbe be mun dengani na kinyalli kunda idi muhammadu lan nu'mina laka hatta lazla alayna kitaban naqra'uhu on tasaqanga batare losuya agri allai awarni kata hulaniya muhammadu nim pareni kem batare na likato suya kem pale ton tasaqai Allah de kinyalli kunda wa kalla kentanya dia ko idu magallaqide بل de awaran لا يخافون makan gonda kanna langara yangan kadainga am tawnyani ke qur'ana wajunde nyani yemme be ki agara ken qanu ana qur'ana qarana ngaji وما تذكرون ka haqiqan didi agaran da qur'ana qarana ngaji إلا أن maganda Allah ganda kanu ana qarana waji kibra hinsagi katamani haqiqa agar luganda tanda kande en kilentigi luganda na tono agar luganda na ngaji agar luganda na tono mandi ganta wajini de keso halle haqiqan ni wa ma tadhkurun illa an yasha Allah Qur'an randa komena hanade ma Allah ganda kanu annan nahitai da kan haqiqan ne kome be Allah ganda kitani meloyenga akitan kamati itlemun tauma arno bisindiki bismillah هو aja Allah taala التقوى Allah ra awa an kaba ko munnan kanai وأهل المغفرة Allah ka adan kaba an yahi ko munda sere be ga nati sere be ga wuru nan kanu Allah ra an kaba an yahi kin kamanin da ko mun ka Allah ra an kaba on kanai de alayhi lako ko min kaba kanini kamanga Allah ka an kaba ya hene i ko min maka ya sawara Allah fa nabi sallallahu alaihi wasallam ki allati nkena dunke in kaninga kebra serbe ganda kaninge akama ni du mogota maka hokka hinga de serbe nge kannen sawura ga hokka hinga kembere ngan jakaran qaban ni hayin kama namaka da hilla ka bayna hon so gurenga arna ko mun kusindai kenga dan kawarani lawara akutin ne bismillah سورة القيامة القيام بسم الله الرحمن الرحيم tisagana لا أقسم makkan sura nyini tanati ayani makkan ko an kunga hayni mo be kempede ngi Allah kuna yawmil qiyamah kunati sigen ko tanga ولا أقسم kemo hen awango kunana بالنفس inyonkin qayin اللوامة nyonki be gani jaraginda na nyanginga kune njabun kanun tenni ajabun mani illa tub'athanna maaga wundi manna ken goyni ati ayaha sabul insan yalli serin kafiringa natanayawa nandi o kutunganda ka homandini igamahu iqotenga naam o kenyana de قادرين o ko laniyani ala an kumandini hadi o nyoro nyoro le mawundi bananahu adorongo danunga kimbe gani hate qotti misani tunanunga ora ko nyoro ndini qilla makni hokorunga بل naam tawnyani adawara يريد الإنسان ade serin nen suwa lamurunu koda in bonondindi awai kaniya be so amunda ni kane bonondi an kane mani lagara serenga munda ni kane bonondi kahirin do fasirin do kutana on konan kane bonondi an nafsul awwama nyon ki giragindana
nyonki sufi gan ko maga alla tuanuku alla kom qoruku konda nyonki togonu nagatani nanya saranu togo hana kingani sarhana woni kende al amarat nyonki be gawo ikamanya marne to hobrenga kahir ni nyonku kundunga wa man hada hadibahum ado himminuga ta bateti ter himminuga ti ta batenga ken kamane nyongi anta khairi wallankane milew wanan kawkenga ago bonebe wallankane andungante ngotikenga ken golli bure wanya gala ken hosrenga o Allah kumba ton gaben konni qurayndi ari golli bure sura magida ida wari hosre kun kaman nyonki awo lawama amara ana ken plasini nyonkin ta gora hilandi sara hilandi kenni lawamatuma ay gara kunati kenye yire nyonki be gawo ikaman jiragini aha sirega ndaya mo suro yendi anan jiragi har sa Allah hokka pake manna nganda hokka pake kero ke hayge ke bidenga bo sege njopen adamare men dayira angana hoburenya anan jiragi anna wari hobre angana hosrenya anan jiragi anyi kata ke kapage o ken khairin jo pantenga sikandi ken al mulhimat nyonki be alla gara atwa go jundi awi bonentu awi khairintu ke bidenga angana robane kedi nyonki ngan jiragi ni baka hobrenga awan jiragi ni no ka hosrenga angana dokki de kemba de ken Allah ke kanyananda Allah ko sagara am bonenda an khairin ko yang nagatani natikenda nyonki maga hagunte kenya ni nyonki be amma hagita Allah ke birenga kemuren mania Allah la kutunu be ngo komen kitana ke birenga ayagra sigiti kensuya anta gidini aganda lungo anta jotene na wa anda koto Allah gara mo yo munda maga newyendi angani kundunga kotandi angani kundunga kin togoni al mutma'inna nyunki ma hagunti al khamis wa radiya karagani ken togoni tin nyonki dunganti ken nyonki be adunge bakka Allah maga agawi la hala di adunge bakka ago mo suri adunge tikenga daba torando bone hollingin ho qati asu ambana maga mun sabuda agri Allah taluzul ya alamu muz anta musqami heni yugo diga minga ken no kunne ngata alli ngeda mine basange Allah yanka mani ngatundi السادس tumundi nati kenda al mardiya dunga ho ken nyonki be wallahi basanne gamundi awa Allah dunya maga ira tugati Allah dunga yenga basana serebe ga na dunya Allah da Allah wo dunya nanda de bida kebe akem makabanga kinye anna gamunde wa arradiyatu maqama dunya Allah hinsuya ay kebe Allah ko dunya na maga agati ho Allah ko nyana da nyerundi ina dikenda tin nyonki timmante kebe nga nyonki mbaratabang tempanni kiyai kebe nga mehranu nyonki mbaratabandi ina mehirni kata yirai imake digame ko kundunga de sofi ganko ida kesuriga qur'ana yadi ya marindana nyangira kelliga birabi Allah gati inna nafsa la amaratun bisu'i kebrenga au ya marni to hobrenga lawama ira kelliga keya kebrenga mulhima ira kelliga Allah warna ko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mutma'inna adu himbe ga koni kempalle arradiya mardiya alkamila ken suriga Allah ayabane Allah wotini nyonki ma hawunteke ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أنا أقول هذا ودكني الآلات كوني يكوني واصطلاحاتهم تان دام مغدي أني دعمون نكري أني قوني عربون كان نيني نيمي أوريتو
ke diga men takille gitana ay arabu kanne na nga weto nga ira ko himbe sabran ta kentude da fanni suga wadi samunta na ken kutandenya na fanni suga wadi adun konun illa dan yi maka idigan kanun yi maka i miana ken muretu i miana kentu an ga diga mi kan zin no kuma itanda al-ghiyaru al-ghiyaru ngara mo ganno woni hen woni gure woni dan ga diga de ba ina al-ghiyaru horo mani pièce wa kebrenga no qunsu wul tournewici al-mifakku marto al-mitraqatu e urenga be nga himbe ga tikuya mifakku urenga be nga himbe ga tikuya al-ghiyaru urenga be nga himbe ga tikuya al-mitraqatu urenga be nga himbe ga tikuya nga ko ka qillay bo golliran so ke mogodi fannin so ke mogodi nahwu gumundi fanni balagha gumundi fanni lugha gumundi fanni ngati kalam nahwu gumum ma aga mana be kinni aro lugha gumum ma anta bana nahwu gumum ma al-lafz al-murakkab al-mufid bil wadi kunda me kitari anya kalamu mumen koro ndem bugadi komon ci ndem bugadi mais lugha gumum ma hala ngana ko tin na sere seyenga ara ya gan ta ko me da gara me famu lugha gumum ma anse o ke benga fanni suri illa dali al mutasawwifa iqal la danu nyini ma digan kannu wa wadi i me wa ta wure gan himbe ya wa mun na gen ko ni an ganta himbe to ma nakari nakar ndem ma diga jahilida nanti keni kay dro wure tan dai ke halilla kame wure wai iga ho ko ni ara surga Allah ti Allah farenti iga ho ko ni ira surga Allah ti ado Allah farenti asamu de mo be sudi dagaran kara yemi mo be sudi yo jaman sun takatini tikun samundeya jaman sun darigene atukun daran kara yemi la budda min al-insaf wal intisaf manga tilimwa nan to na ganendi konsudi bismillah yasalu kefa mbula un sabura sufi ganka wala ndako ni hono joni wondo ko sona mangani ya subhanallah samunta undam palaki atuhina sufi ganka ko ngani himbe atuhina ko nyo sufi ganko angana kintu wakati be kebirenga ginda ngaro hokonni annatu angar da hokonni ga annatu bismillah yasalu ati be suwa mun dani kane bonondi ati Allah rawo durongura nyorondi ni kille makni koti qorunga naam Allah ti qur'anani iga ho konni iwarna subangandi kame sine be ga dangi atuiti kenya almani goma nanti ja adamare me sere su kitendo sere su kitei aja gonta ban ken sawore wan kiten sakadabanga na saw papier ngam angana sere sentirin fay mogo na tampon fay mogo na sani mogo fay nan katay mogo kitibate ke woni an qalendo ken tabana duna di hadamare me qalenda bana haran kitegenda kuti na warama kote anda sahana aciyen senu ni qari hana be ganya kenya mbaka qari alman wanatu jaja Allah gati ira durongura nyorondi bi jaja Allah rawde awrni andur me be hayanga de anda buguno iki worne tay qari ira durome tanan tarni de ta hana durome qasegi ganyi mo be de ido ken worni
kairun dilagara kenya na kambo ay gara ko yeduna dike har ke cienda girba kai makote anda kata senunu garina sa anga nyini anda nya angara dabanu be nya apa be nga ma anga na wara kama ana kembani ya buni sere dromen kalledo sere kallin tabana duna sudi aga tiya na ho ko taw bangene Allah qadir raw e andoro menga kutna ngi yokote mo hendro ko ni karaw kenche nga senu ala ga hanan me kinda gatira wo ajuro ni arawde bismillah ade serin nin munta aw tirinini ti kambreni la ra ko tanga fami mundi hede kannun kotaku ado ngini ay meti lagara kota ngeti ken kota ko ni kenta ko new kini mbakan ko ndiga me wat anyana kambire man kane bonondi bismillah fa idha baraqa al-basar rasulullah mu yabini tibran be ngalunga na boroboto wa khadhafa al-qamar qaso annaka mundi kenga na bitambini wa jumi'a ash-shams igara kiyelli kana kahu ado qaso يقول ke kodanga serinen wotini ke kodanga aynal mafar ururango minna kalla ma ke mundude uram ta munduni lagara de an ngurnu dunadi yere lagara ke birenga angani ni ja anda hirinde nya en kanya halle yago mbose kallem pakatinga anna gamuni yagen taka ho walli no kunya bitei kasondo kiyen ka homo me dunagri lagara ko tanga tinda kamo nda minna ay an saqayira la wazara hari tugu no kundamma kebirenga sabati dingiranga aw katang yuken ko tanga ila rabbika aw katang kamanyidi anan korosi anan tuba ينبأ الإنسان adi ke ko iwosrenen khibarni ke ko tanga ina khibari tu gollinga agara ken kanda ar gollebi agara ken dugundi ke ko tanga bima qaddama wa akhar bima qaddam agara golli hana beenya gilla ganya bale ko ya wa akhara agara golli lagare beenya nankara bima qaddama gollundi golle be gara warakane ina ken kada wa akhara gollundi golle be gara wara halle ina ken kada qaddama agar himbe nyana surondi nangemuti wakati nga wa akhara agar himbe nyana bonondi agamani wakati wa sukonada bismillah awara serinenga ay meni shedanga ke kodanga idu kamade baska sunu na shedanga ولو ألقى معاذيره كي قوتان هذه سرنغا نيل لزرا كني عند هربان سرنا أنا هو قتالقين أي سهون موت نقارن يعني أما يكون أنا يكون ده نين أنا تيو قوسن أودن أي أما يكون نجيم كتيجانا يا أنا يكون ده تاموت أي أما يكون ده نجيم عندك إني تانك ما دك نجيم ينو أني من سيدنا كين قطع نيد بسم الله لا تحرك لسانك يا رسول الله ما تنغني نيو نيو في القران كي لتعجل به كي كومي ارو كومنتا بانande and be nyime su ki fare su alla ganda ko ni qur'ana kidi na akita bimbinda karanye bingo awt nada tananya sobe ngade ya yahya khudul kitaba bi quwwa kyan ko nasuda kitab ligati som arigati sobe ngade karagati sobe ngade karanya sobe ngade sangen da sorno de meati alla farenda bira ke be aga kenga e ati kenna ma hari tanga ne nyilla yillana bismillah li ta'jala bi ko sabura tangu tawnu tay anna magari mungai mandu tambindi angen do komenda bana innaka ma'ahu na qur'ana kahma me an sondo mendi kinno ko maga qur'anahu annan kata konni tan nenen kai kinno ko maga kebire ngandu kullahiya anke nan maga nduro hoya
bismillah وإذا قرأنا kebirenga onda qara malika jibrilu ya فاتبع kingana tilawat kebe annambati malikan qara mogonga anyimanda ke bane anyan ke balle kin kane bira ke yo qur'ana ga ndayrini iwa nyamina allah faren patendi bo gilli kem pakati awotini ini idu kellefi na ko malikan ne akoni awtini ke ni wa koni da batte kisun tampienga ay andu kullahiya an kendo kutu mabana ma har tanga ne ne ni la yile na tay qorte sauda na to an nogondi kinno ko akama anta mungone onda kharam malikan ga wakati kebe kinga nda kharanga nantla kebirenga ango sajenadi bismillah ثم إن kem balle afamu yem bangandenga kinno ko amaka kebira to awoni ko utapunai karangem pakati aro tangandem pakati ado famu yem pakati komel logo himbe karam pakati ado famu ngo nyana bani awnon kanta gaba karangem palle imbala famu nga wor nganga wa karna wati be kim pakati nga ngosa famu dimbate awno de kanta gaba summa inna alaina bayanahu ki komelo komenda bana bismillah kalla adinam tunyani بل awara تحبون العاجلة angum moduna ka kinyimunde ke kanunu وتذرون awalla الآخرة gara tokono awanda kono ngulli kenda de وجوه an kana ya allaqu sigen ko danga kunyahu aw inni man tan kullenni ناظرة kunni haindanu ya kadai kamanga ووجوه la ati ay ya allaqu sigen ko danga kunyahu tirintenni تظن wa dangana ko tigi tigi ولا فاخرة nanti allah worni masiba kiye ko himbe go seren koron ko sono kingi gini wat ke munyana كلا naam tunyani إذا بلغت bila ke be nyonki nganda kiye راقية eh bila ke be nyonki nganda kiye راقية mama jimbe munywa وقيل ke birenga huren taten surumotini من marra koni hirjugumenga koni hirjugumenga koni hirjugumenga وظن kem bagati karaye mi mira dankana ko أنه nanti hinga mogo be keta duna hada wakati haga kinye والتفت الساق karan karan awa meleke بالساق karan karabane ndi nyonkindo bakke ngome المساق kebrenga ati futu dingira يومئذ ana ken kotanga aw katanka manyede mi aw kem mo ngode komen bire dunadi mo be galanda ke kota hallede bire dunadi alla sagon kama alla muradun kama ke kota kanede kya kallen kotan do kallen pakatini alla wa masalananda anna tuna de kewan kanede nyonki ngo bakka nan kinye ma gidon kotunga mini go tawono hulani sahare nalli sahada sire mo hulani maga ana minna hirjugume mo minna sahada sire gume mo minna angunya na kenga ma ke me wato nanti kedi kotan ken ndeni awatu ke bidanga tanu na meleke medi ina futunda minna Allah bangi bismillah فلا صدق janka aken sirinneke ama tongondi ولا صلى ama salli ama tongondi Allah di faringa ama salli ولكن nga كذب aken na qur'ana garan kutu وتولى ari halle koy tongundenga ani kundu aken bire kundu ya ثم ذهب ken balle adiga إلى أهله kadi dungonunga aw janka ngasono أولى ara bagandangani فأولى ara bagandangani ثم أولى ken balle ara bagandangani faula ara baganda walma boni wanda ken balle boni nganda amma tongondi ada ken baganda de ara baganda anyi tongondi di
amma salli ara baganda anyi tumundi angara ngudi to qur'ani himbe gani gara baganda tumundi anda am palle ko tumundi nga himbe gani gara baganda kinyani annan tumundi kunna gatiani ama baginda Allah bibidi genga de am breke mo godi kunna gatin tamma galaqi angu jangana angorno ankara angu jangana angu baka to wonde nganda kon ara kem baginge dawa salle nganda ko ara salle baginda qur'ana ganda ko ni ara kem baginge da to wonde bi ganda ko ni ama kem baginda o matlo odna gore hina tillagara matling wolle hina tillagara awla laka fa awla thumma awla laka fa awla jajara baganda de wara baganda ara baganda boninganda angara ke tokono boninganda angara ke tokono ko besu kare karne anam buya kentinge concerné inta ke concerné Allah bi dayen concerné ya subhanallah bismillah يحسب الإنسان ya lesere nenda gigiyawa landi Allah ni ke to duro kunnuwa kenya sedem pakrendiwa nan taga nan brandi nan qorondi kunnuwa himbe go kenya nan ta ho mun nan ma sedem ko ken simana kamo anyi mina hayta o yimi adamare mum ma himbe siginde ngo tanga antarctique kenya ma kenya aga me kenya nda su antamunda ako mana hoywa kinanga nka posoni ngadi nan qorondi tan seconda lunga antati kinya ke tokono ak mana ampalake kibra misali mo Allah da himbe wurgin tengani Allah qahanan qora kenda na honya duro kunwa yonya na kam magati qarakenya akhiri ngari duna l'akhirah qarake tokono abuni ngari duna adu l'akhirah bismillah yalli aken sarin ne manya aganda ti dan gamni Allah mi ke taka jangwa ni ya mari Allah wanturni yalla amma yamani nga gilli johom awa gilli maninga iga ke jognu lengandi kem balle kem maninya hore jongindenga Allah rasren taka kenye na nyurondi an qotu kitendoro mullaha kare kunke gijin qotu toge karankara tallaha qoti be gawandi ay nyimi aci ahore amuka asembe bismillah ara yugo do yangare taga ke hondambe yayi ke ngani yugo nonenga adu yangare nonenga ara nonum pilli taga yayi yugo nonen su adu yangare nonen su alaysa zalika kebren Allah be gara kinya yalli ken Allah manya la niyani kuma ana huren grindi bala Allah faringanda ke ko awtini bala naam Allah rawde am bugu hurenyeri mani hure halle nan digati kinya tawran an tawrin nanya yugo nanya yagare na brandi na kari anti kellan da ken wundini alaysa zalika bi qadir ala an yuhyi al mauta bala araw بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى حين adi awadan kana ubrin yuri adamari min kamma gilli wuceya kin bagati adamari min manya kin di harbane kin go himbonni sirinsu na to gillo hawa adamai attan magadasini hanabi agar kinya duri kanta wonni amai harbane hin konne min dada atta ganten na tanten kanten sirndon hunwa wa kemmi mu adamare min suda wati ni wodangi amma harbane wati biga ko sisa katta kembila gari an pini konni wa
qur'ana suranu an wutna sutto kinde yomi angen nan angi men katu Allah ranta kinyana ngenta kinyana anyi men simede wati wodangi haran kenyi anyi konni mewa anyi no yimewa bismillah inna gutunganga o taganne serine nonenga gilli mani nyai kinya min dengani yugon qalle adu yagaren qalle o rabbi stagakiyai o hilaw nyamini meri nyami mogobe Allah yimega watu kebirenga ona aramare min jarabi o da aramare min nyake sabu dangani wato wa jarabini man sauda ken sabuda ango hon jarabi na wure baga annanya adunge ngangure bagandini kebirenga anani akaman ado kenan kaba qasusuki ona kallem ngure baga na hay o re qaram ni himbe o wure baga kenya di qasusuki su sinen qarenga nani me qare o re qaram ni himbe sinen di ona wure baga na hay sawra Allah ga ti o wure baga awo yana dunge hina yana di fajalina o da sirinnenya aywa mukane nanya ngallane kibran yaari nganga antaronga nga hakre nganga kibrenga Allah wa ngure bugundini tinne manunga ado toranunga angana komo kan kawadi kibrenga angana nya hotanega yang kana birengu ya sabuna ina ki mukallaf masrega na baliga wonanya andam pakrun ta dome an ken ta kenta di nganga baliga wonanya andam pakrun dome kebrenga allo examen di de ma sigi annan to halle de ure baga nan ta khawari bismillah inna agutunganga oda serinne kanda aywa killinga de wala killim bangandi adamare men de kebide adamare men gani hindu ay ora harun ki gilli wa adama Allah wara mahun lamin na kanda en killim bangandi nga kesu aw jamanya hillo de amma anganda wure baga annanya ku fandanai nan to ngonni ma nanya fisringan liya ana bara to ngonni gonda killim banganda da inna agutunganga oda surumunun ti ora surumunun tele aywa kahir nugo gonda o ganda wure bagande nya himbe nugo nya fisri ngallenga la gara kuntu garu kende surumunga ado kulumbanta ngunga ado yimbin kuma ado yimbin kuma nga inna labrara rasrondin danu ka himbe nugo nya kufanda nunga kunga tugaru kungo minni arjanna gilli aywa min kasin gilli konjin kasiya ken kasin mini ken kasin nyami honya aywa kafuru nye aynan kafuru dunali aranta minni aha nka Allah wo awalangalna dunari timenye ne atime sage ngono atime nyoronde ngono nganda yigina koni sawra Allah wa awalangalna ati lagara kallegi ati jinya ga nyugo yani Allah ko mu'mini aywa kejiya yani atime kingo kom kafura sri aha lagara sri kare honda arjanna tima ko mangentanu o burentanu ko ngana kontan aho sri aho hore awdo kinye yafajjaruna iwo ke jinya bogo ne ya nan diga no ko galli Allah kananda Allah walla arjanna di ira wo diga nano ke jiti masre yufuna kebrenga ati wo jama adamare men koni angane mukallafin nan pagarengo dome kebrenga allu wure bagandindi angane yakomo burenga arakendi garanko angane akomo sirenga arakendi garanko yo kawa walangalana koni komo siru kuyi shakuru nuku al abrar ku kwani kunga ku fandanu ku ko su koni kunga ay mbagan ku ton ngon koni kunga na kitandi kebidenga ankin to woni komo sire an to woni Allah ku fandana kundi koni
yufuna kenyani komo benu go timmandini ناظر ti takinga angana يخافون takinni maniya kene komen na Allah bati ni go wajibi ni du kamma himbe ga ti wajibi yana kasa ya to takke na Allah bati ni go wajibi ndan du kamma himbe ga mai wajibi ya kinya to takke har sunnan ngandai har mustahabun ngandai har jaizun ngandai batiyan konani farda mai ngani mira wajibi ndan du kamma anya anda jongi wo anya anda kacin rawo ko jongin tani mani Allah ganda kinyinda ma Allah ganda kinya hulani da nan qahno anna hojgo ko ni ke salle nyana ke sumi nyana ke sadaqande nyana anna batiyi ko min taga wulu hasalle la ka waraqali min taga shafi'i ngalla qari min taga wutri ngalla qari masalihanam palle nagato Allah ganda kenyinda ntaga walla qari wal manganya na qaso wal manganya na koy wal ma koy sunga hakaza ho warante ni kome min simmi Allah gada khairi be nyanda amma iga sa an sa korin yang anda hokita haji yugo nyan sere we haji kesro anyi min simmi Allah da kenyi da kebira an kawo kenya na Allah da kenni ko kacce kutunte amma takke diga nan sagante ken koninteni tinenge sungo kenya na Allah da ma alamisa sungo kenya na Allah da ma qaso sungo kenya na ma sine sungo kenya na ken koninteni man sabura ko tanga bin Allah ma gade ko tarawa nyina ngotirendendi wani nan ngatu wani ni amma saha musakan dai akota ni wani honda maka kyan takin ho gani Allah ba fiye koni an na kutu Qur'an nan ngari ko masurundi anna timandi alli qura ingari ko me burendi sereso da takin timande Qur'an wa ko ni watsu lahidun timande wa ko ni watsu ngata kebe ganda koni akama ngama bugura ke ko ga ibra kunen ka farabe ga dangi akama na kemme bugundi nda takken mutu Allah da aganda ke nyinda minda takken mutu Allah da atene liye mo kenyana ba kebe am nda takken mutu Allah da tene liye amma honda be koni nda takken mutu Allah da jumasu amma honda be koni ma Allah ganda kenyinda nda take mutu bo kem ponya an kama hoko andi take kunu mira kunen kafara on kenya kunen kafara anam biskunta mi gandi mani heto kata mana buto sikisu nga kutai an ga gen take mutu anda ken dabar ne de da ken dabar ngo marba ya sallege ne ay islam daginya Allah gana kenyinda ngo dolomini ay daginya ya gare Allah gana kenyinda ni iramen bakinyo ngolanga nambugu selanga anta kenya ho gan kuteya nganda ken takimutu daginya hontanga ka angara diga ambure kebe ga Allah kandi afarike semunde nya wa ngana sago Allah kana nya har sa tubi kata Allah bismillah wa yakhafuna ati arsa kamana hosuru ko ajate igaro wure baga himminu ga suro takati mandem balle adi iwo kanna yawman kota ure ken kota bonenya aywa sank wi la kota bonen wo sankin la kota boni andanne wudi kota nyime ga natla alle mu kitem bambana bawa mo karamundi amo jukundi alla ma warari ayabatin aboni masanki anyaku yikitem bambana amo kanda ama alla koyoyi amo jukundi abone sanke dende bismillah
ويطعمون ati iwo yigande nyigandini nani imewa munda مسكينا ina ko yigandine iwo aywa korinde nyigandine iwo yatibe yigandine iwo manabure yigandine إنما نطعمكم iwo tin annama o wanku nyigandine alla jatinya sauda on tabaraje mundu nan kunga de لا نريد جزاء o kunta tugaru mundunu an kunga ولا شكورا on ta ku fande munduna ngai إنا botine basawo ko nakhabo ko kanna gilli o kamanga kota kanneya ken kota yaqen tirintenni de atiriyem qotenni lagara kota o kanna ken gure kiya sabuni wa yigandi miskine gollen doro me naga kapallem mangu yatime alla sabuda manaburu alla sabuda yani korinto so kutungo mun himbeni ikilungo kundi o anya nagara alla jatin sabuda o mata gano musu o mata gan tora abarka ikunya ndanya na barka sabuda ngai madu kunna ma ata barka de Allah farsa sallam ani suron danu aya kunya ta barka himme da khairinya a barka nyananda anga ndanya islami da a barka nyananda nga angin na ma nyana nti kumunnan ta barka ma nya ken sabuda de ngai mata anga ndanya himme da kunna ma ko de o suru yorno meri daban angin na ma nya nan di surna barkan sabunda ma nya ken sabuda anga wanya na himme no kada iti kun kana nya akoni kundu ya anga tinda honya alla jajin sawra bane kebrenga ni an wanya himbe da kinna musu kempe kinna da barka kempe ki mati kenda kinna ma ta barka de kinna da barka tin yasre an ken woni manya sawra za ko ni demu alla ko musulungo himbe alla sawra ti yalle surungo yiti gana kamaga alla farinde ay kenda hobrondi kenni baraje tayni alla gara kenya ila gilli dunadi angara honya komunda alla sabura igaranti gatai miram barkatai mira konam palle nan to gollundi tai anga maya ken sabura harban takinga ken golli siren na hatayni alla garanya golli siren nganunda Allah subhanahu wa ta'ala ke ayan ka kodi sahabanu ayanga kunyedi kere kere yamga comme sayyidina ali karramallahu wajhahu wuronyu goyi awi nago minindini ayme ko sabura awa sha'iru hunchunno anginne sobanga illenga kare ila musonkine ratagani sikoy ila bani nyinchi iwarna yiga aga moy bane miskine nyugore ira moy demboni nakine ila tagani bani ngad dabari kinci gam pagati iwarna yiga bane hori kenni yatime ira boni nakine ila sikanin dabari nyamagam pagati iwarna yiga bane nelenga manabure nyugodi har kayit islamiya kurenya nya iririga iri tagandi agemoy ari awnya gandi ira bonna kide kagumen nan kira amui musundanga himbe ga kite amoy halle tahana tahilla taskai wakina allah me kira dulenga Allah farendi sabatinda kamma Allah ri tigatai o kemo godi ko mu kunda ban honu gandare ti kallenga Allah farenga taganni na taganni ngini Allah taganni sagana honu gandare ta wa taganni sikoy na bane kin Allah ina hillon sagandanga ko di kallen surni awari gana parce que akenga tu komunga mo gobe Allah la komun sondo men ko yey kedi ko rengo gemme kedi ali karam Allah wajahu akorin ko yi Allah farille ngare
ko ngoy kunni me yigande do me ma honga de ona ya Allah da ay ali yigande ka tawo ina Allah da koni Fatima kin kane ona to Allah da ali ga ka tawo to ko Allah da aw Fatima yin sigi kane no aw kimo ko yadi kima mundu sere maga andan ko nganta gemari de na bugundi na kini tampintondo garibundo hoynuma an korengan ta dungene tay o nyamaren na minna o iragaten na minna o ma dungene tay ma da bari ba kunya kallenan ka mahina wajibinga amun ni tikenye lagara nganga watu ndi so mo bane ngati mo har dulle nganda o kalli aw gemmiya kebira kenka banana da bari kiwa ko ni ali di kara iknyantinye tura sere andan kara garo kinyana kara dabari a garam tanyana kara hokini agana hotogo kore musakan kada aw family ke gari suro e baraji ngai haranga na ya kahirinda o asiran ali garanya kebe dengan islami mayime ma ho gati sura wajibiya sadaqa wajibiya aw gemme islam na kinya kahirinda aw gemme na kin kahirina بسم الله وقاهم الله ادكو كمانو من غواينا الله جاتين صبر كيمو ودي نانتي او كان لا غرا كوتانا الله خرا كون كمانو تانغا شر ذلك اليوم كي كوتا بونينغا الله تعالى را يجمل ماغو تي ايوان نيما يا الله كوندو هايندي aru nyagalinga Allah Ta'ala rituga ti honga iqagara ken sabari ari tuga di arjannan kanga aru harire ngiramenga sugunya lawanu niya arjanna di samun kamma arjanna dungonu ikunta kiyewalli arjanna di inda awa tawiye walli arjanna di zamharida awina tawi zamharira awina mulle qoti arjanna kiyen akiye tawiyen tanu qaso muren tanu arjanna quray be gono kiye quray he qaso quray he inta kiye walli inta tawiye walli inta qaso walli inta muroye walli imrena ansuru alla komunda kebrenga aw serem buni jarabendi aw serem kisini aw lagara kinanga لارا كودا أكن هي ندي إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا دا كومين كانوا كم ورد سابون كميون الله ما أنغنانيا أمينا سابوي الله وان كسني ناكوتا لا كسين سابون كميني سوني كاتشي بيغو كومين كسني نان سوني الله نان كسن لاغرا كوتا كميني Qurtubi wa konni wa binde kitabendi aw honu jatene la gara kotan kanuye iwo komen kisindini Abdurrahman kinyo hadisi ke konni bol sumarat adu ko daywe Allah faren bugu ada yi o Madina misirendi ati wuri ngada kai gabe waride o terinke ati wurinda yugo wari nyum matonundi kallem malika nyimira itiwa nyonkilli gana adware magulli ara kallen sagandi bakay jongore dware magu awka pasre nguma nda yugo wari wurin nyum matonundi akara halle qabru nyangan katayelli na baydo bangen suya akamaningo saliji be wutunu salijilli na kisindi kengore saliji nganda nyimle serebe qabru nyanga qasay an kisni dikenga inda yigo wari ni matonundi bira kebe ila
ira gari shaytanun lido bangin suya iwa munda na wutu Allah hin konne nyalli na tlandiya ni kema ko ni Allah hin konne ngorno serelo shaytanin naga Allah hin konne awarno serelo shaytanin naga nda yugo wari nyumatonun ni yangan kate malikanulli iwa munda na wutu koy gopenga hongutunu mogobe akamanen sallelli ara tlandi yangan kate malikanunga na yiwo wari nyumatonunga awa dakum maga mawi nenen bundini andari miniraye gilli miniranunga kunga katana kebirenga asume nyalli ago sume benyana kinda minindi magawa haka na yiwo wari nyumatonunga annabi nyimu annagamunde ita undengo jama andari jama sire suyi kunga golobana kebirenga ajena ba yanki nyalli na riga na tawni minke tate eni kinga ko ni jena ba yanki mbali la gara kota ki farnu anu mun jama anta tawna ride akaman timiyo baka komi jibantimi nda yo wari nyuma tununga aywa bitenga kane bitenga halle bitenga tayni bitenga nogendi bitenga kamundi bitenga ure abangin su bite ay menta digratu me akamanen pijunda umranyalli ihlira bundi bitendi naronde qurayni ni serebe ganda hijun sekita ambara hijini ke bitanda ba kala gara kota de ora kara kallin ngare kana on Allah ndugo honnin nan fidi Allah ndugo honnin nan fidi ayin da yo warin ma tonuni awos sehene do islam num batte inta jabini be so ya kan gutai awa khati sonni nyalli yugo gaya ade mu'mina jama kara sa halle mago nda nyinge sonni ngina khati nyi yana bani be so sa halle mago ni kitinkine inda yugo warin ma tonuni aywa aw kamana ikitelli do yimbe kuman naga yimbe mutanya ken worni kena ya ken kama asada abunde nyalli kebirenga kel nya korodenga nanya tanga denga ayon kolanda ya gendo yimbe nanga magadangini nda yugo wari awanyu matonunga aywa malikango pulli iwa kamana riga do bangen suya kebirenga ago sunya marne to sirenga ni hata baka hoburenga kebira kenyalli kenda tlandi malikango punga na kini hinne malikanunga kende khara kenya asreni khara ke tono amanya la gara kota wani metlandi nda yugo wari nyuma tondi atu sindengo iqrungun kama nga hijabu ngado Allah naga aju kusrenyalli na kiteliga na rondi bokiata odi juku ngo srekenya nokku ambati yentan kinano juku kapa Allah dungonunga aw komen kinyana nokku ambati yentan kinyane amma ga hadise wari atu sindemo me hijabu ngado Allah naga juku srebe gono kebrenga kinyalli kenda hijabu mbo adinda yugo wari ni matununga ka hitim paiga yire arini geman no genye kinga nanya bane awa himbono kebe Allah kanne be ga akamandi kin Allah kanneri ara ka hitim yilla na telemundi na gemundi atayim baginga kinga nanya bane ken khairin suya ne yugo wari ni matunundi anya gamundi awa gira kenjende nya akenjende miju ama bwakini kebirenga are mubinu wa sage dunadi gama bali aw lentu nanu kebirenga kunyalli na lomi jundi na mijun kotondi nda yugo wari ni matunuma aw siki jahannaba kan humenga ma a allan kannendo jote kinyalli ken sabuda kenda kisindi sigira keya nda yugo wari ni matunundi atanum pilli me akenu yimbendi atoko akutenya ndombi akamanenga ni yagani be bunni Allah kannen sabura dunadi kin yagani yalli kenda tanun khairi baka yimbendi ay me kutem maro khari aro arjanna
nda yo wari ni matonunga aw sikki sirati kama aw siralleni komi hangenga o tamaro kitte kandenya na mobe kebrenga gikke sirebe ga wa akaman sondo mendi alla bangi kenyalli na sabatindi na siralle mbugadi adangi nda yo wari ni matonundi aw sirati kama bire nyugonunga aw turun kusunu bire nyugonunga aw gungunu bire nyugonunga aw yirene aw jolono kebren ago masalle benyani ke kama kenyalle arariga ti kitenga na sigindi na dangindi nda yigo wari ni matonundi akoni arima gawo kiyene aljanna rakhenga ila laqun tere tandarno kebren shahadatu an la ilaha illa allah kebra kenyalli ila laqun sumunyada kendi kendarundo aljanna udan kunu batiube an gaba da islamin ta yangar na kui Allah gama honni undanda kudi ara honni undanda bra kisiyen sabun gabe ni de sire wonya har ke won dangendi in kuma da khairin ta sire wonya ke su ke ho dangendi o kusinu wayi langara ko te wan kisinu isu bra kisiyen sabun gabe ni kina hadise qore asonya sabu ina komen kisindi gilli kalle nan diga wara ma janna roye Allah tabrani wo hillana Anas ibn Malik radiyallahu anhu ati Allah farenti sirebe ganda lugma lingi i akhi na ayigandi kenga Allah subhanahu wa ta'ala awalla gara kotan kakachoyin suila na bakanga tikenga كسوا دائما على واكني ويطعمون الطعام على حبه ولا يحض على طعام المسكين ولم نكن نطعم المساكين هكذا كما كون المسكين يغاندي ان هان قورن موسد هاغرا كوتي غاتاي كاهر ني ميدو بيغونو تاي الله وزن هونم بانغوتوني ايماي كينيانا وكبرنا الله صلى الله عليه وسلم سربي غاندا اي اخي andal logoma lingi na yigandi kenga aw ngena sabu na lagara kota sigi dingara ke qaatoy na yilla bakal ngedulle dingi mi yigani ni wolinda ala landa mo wodo kongoli suwadi angana kargati dulle bagati bane ken honu takantar ni wala ken honda dulle to ngayani ni wolida donc yigande be ga landa wati bi ado mogobe nan kata ken kini Allah ken so awad ngapon da ken bona bolla kan ke kalle mai awai surna anda ga surna wa ina do miki to siyan sabun gabe ne wannan wani sabon ko me gara ho woni Allah jadin saura nan kisi lagra ko tanga awina sabu sire anda bismillah arir orang ko arjanna ade arjanna yitzraunga gitarunda de daniyatan tindeni arjanna dungonu kamma وذللت قطوفها إرايتي قطنتي إرا كين جليل ndea ango noko awani nino tampien tadi an saundenga hatana an taundenga hatana an sigindenga hatana an terente an siginte sumban an digate bismillah
ويطاف وروانغندني أرجنة دونغون كما أرجنني تي أيوا يكونا كونغاني غور كل ينجا يكونا أدو أيوا دومي كانتاويا كيسو كوماندينيا أو وردومي بيغاني أو غور كل منياني دي كنتا دونادي دونا كوني وردومي كيني وردومي قال تقول أما الله خرا قد جنني أو قلت كل دبرني نايغو ردومي يعني شفاف أنا نورهم الله دي ناني غور كل نين كينو أرجانا يكوني أنا يكون نورهم الله ناني غور كل نين بسم الله قدروها إلى رجنا يقدرين لكمبا يعني راجاتين تاغندي جاتي تاغو يكمبا igande bega worni mammin ho bega worni antan duti hinai anta hotram nunuga aw gemanga net honne kahima kentadi honne anto adinin duti higena ko annaki ga kunwa kentadi aw gemanga qaddaruha taqdiran bismillah iri iqmari arjannani yuqonjin gaziya kenya mi honga kenya aywa zanjabil yani inyamaku kini duna kallen nga la khara kallegi ada kem facaro dangan aynan ati kagani wala laqni aw arjannani iwa qilli tijimulli ki salsabil ati ora sisaduru ati kafur ala kem mo onkoda فجروها تفجيرا أوان باتن نقص كيقا أصل سبيل كين جين قرا أو قوي نمكو جينيا من القرآن وقصو كوني أغا ينقل نقوبي كوني تمسيرو سروني كوني منه سروني هنا وين كوني على كل حال الجنة هو قلنا دنا هنتبانا duna kalle sawoy bega wadi kentadi Allah go ko na arjanna di yitte do sankan so do yiga hodo mini hodo situ hodo yitreme ado duna kalle tabana ho hodi maganda to gombane Allah no kanundina dia ogo ho kanundo be to anaken koda ano kanundi jahannama gai ogo kanu hibe to anaken koda ملد نور الله انت هرباني دونا يمني ريو نكونو كونو وكفاتو باني ادي يريم مانغورو جماني كي ميمي ديبكي يريم مانغورو ada ngare wasolo mangoro imbana intabat bayi tenso ke modi jamani ge yite an ada ko bar kin yite bane intabana ikapato omba ne ari kempa le darun tanya bani ire mu yo kenni misali kenni dunadi to omba ne ani kaho aljanna ka kendi no kusuga neman danga ay tenna neman danga adarendare menna lungenda daga min tabat bismillah ويطوف ولدان adi lemunu warawangandini arjanna dungonun kamma awa kundu mantenni ken ko ta tagliman o mufassir nun tikenni himbenu ga sagani mema wulidan itikenni anna gamundi kubenu Allah ri tagani wara arjanna di manti ya hawinti ya komi hurra aynu mo komme la ku hilyawo Allah kanan qidiman arjanna bismillah adan ganda kul aw anganda kulli minan wari angi simmana nandi lulu nyani akacenga kuti lulun kacen kutunde haram bare be wo kendi sangande no khunsu ati iwo ke modi bismillah wa idha ra'aita thamma anganda ngarindi yerenga annan mangari aganta makan kutuni annan ngarindi aw hankama uya tunga go be yuru bantengani de nganda kingari ya mukhatib
an nema walli aranda magan kutun igawo mogo be ado dingirangawo mogo be anna hankamago wari hankamago be yurubandingani bismillah adi aywa harire musin yiramingo ikamma konu qallenni ado dibaji barakata yiramingi kamma iri gani awa imaganyetunni kitirangodunga illik awa golkullen kitirangodunga ikamandi qumari aywa minhu ya kin sinni inna hadha الشراب الطهور كيلو زنجبيل تبعنا سلسبيل عرو كافور تبارا عينا كشراب الطهور كين كورون دياي عند كين ورغينتا بدا بيغالا كين كو الله يانا سو ساقينا حقيقا دي ميا ارا كودو كيباتي وسقاهم ربهم شرابا طهورا كين كين من هو قول مغونتا كين an wasaqim paynita min Allah subhanahu wa ta'ala difference be go Allah di ko munnaga kimbe difference ngana o kimbe ni hodo min hukutunnaga bismillah inna hadha atikin nima kenya musuni an kundangani basa an kungollenya awalliga hoy arno ko kinjama diga min ni gilga min jopande aro taga mogonko ira jamanya hilloy shakiran imma kafura ara kafur num bolo kallenko ara shakir num kallenko ila kunya golen na mashkuru ya komina Allah kufa kibla Allah an golli liga bismillah inna qutunganga qutigi oda qur'ana yanqanni ange malamin kamma yanqanni ndiya kebrenga nan sabari an kaman kiten dangani jaseri magajunu yemme batu maka kafirunni aywa wal mafsringa laga mai batune utbatu min rabi'a walid ibn maghira itu muhammadu sage bakandange hidi o kwanan krisunga anga ne himbe munda o wa nyananda hankandai na burendai ya gare gandai manga masa haymega onan jara Allah ta'ala farinda magi kalleke batude ido junubu nyana me isu siringalle komenna komen daiman inanna tanina nan buanto ngam ila kya kala ambe gara ke be juba mahalu ginango kane amununu o wa ngallo sukale ninango na buren mununu akoda o na buren kafabe na kinanga manga gabosu ya gare wa gallanda akoda agoduna no kusu wa ya na kinanga manga wa ta masahimiya annahu wa walli akoda o wan jarna manga sa Allah jama bu an galle kamade kusu ahimun kuffar wala komi ma bu Allah kallen kamade ti to ke yugo nyananda ma Allah kallen rabe so su go ne bu Allah kallen kamma junu yemme ume kahiri junu yemme ume kahiri bismillah wa dhkur ya rasulullah gennan simme an kaman togonga Allah kaman togon koni sallendi adu kentana anna Allah hinko sobanne aro nella mulane sallenga ndai wal ma Allah hinko ninga ndai hajiringa di salihana o kiri asran o kiri annan sujudi Allah dangani uron kadi uturo o kendi sawo o kendi anna Allah sanunni uronni nasunni latonni uron no wonni anna Allah hinko na gabonni anna nahila na gabondi inna haula yuhibbuna kuna ka taykiya munda himbe gan tawduna kan to min al ajila ina kinya munda wa yadharuna yawman inyande muna kota to ni halle kin kotan koto de kota koteke i haminta kinga lagara kota ima gulli kenda
نحن ولا كومنا نياغي الله فارني ما نياغي ما كاهر نقول دونا تا كنتي غنده دي ما مغلا غري دونا غنيا مو ما مغلا غري بسم الله نحن adi ogo tunganga لقناهم ori taga وشددنا o kwan sembeni yaunga وإذا شئنا o tunganga na kanu بدلنا amsalahum wana iharaquna liti metanai تبديلا aw haraqundiya o halakini o hotana worni hana lungoda إن هذه adi ke sora keni waju ndenya taga honunda فمن adi yemmeme kingara agara ken kanu اتخذ سبيلا ana kisiye killeti kati kamanga ana tukiri mahulamana kati وما تشاءون nga angul landa ken kanude nan tukido Allah faren batin nan kisi anda lunganda Allah aranta lunganda de illa insha Allah ma Allah ganda kananda إن الله Allah taala Allah magri tuana yati tagahonunga amagri gemundinda na yati tagahonunga يدخل من Allah na yemmerondini agara kellon den kanu ihinna yendi kenna tukido Allah faren bate kenna ro arjanna والظالمين aywa qabanu kuyi mega himinu gari du toro أعد iga عذابا matukido Allah faren bate ayana yangan kate in saw لهم kun kadangani kebe torantengani kian haqiqanga ke sura ayanga Allah fa sallallahu alaihi wasallam jinna numro wayo bul masul gra kon mobe o tere moga worno mina gidin kumendi ke sora ga yanka na to o ko mana qara harora kemma kawatai sama ken yo kusaga bugu o ko hana gida kama to wa kalli sama ken diga o makita Allah farendi wuqitum sharraha kama wuqiyat sharrakum ida kisinda toranga koy mogobe igara kana kisinda aga toranga ke giden kummi aw maka iwaqilli awarul mursalat ya hakaza kiso mun ko ya sallama aw jogana kan dagare kutum to mun biya inagar hokini o kiswa indo gara kari akiso yo aw jogana kan dagare kutum jogam be gunte ngama gare kutum بسم الله والمرسلات التي كنا دي حنكا ورانتونغا iga mera batunu koy sin wonati hankela warandonga orfan go mera batunu komi sin kan safo ni de mogome ngonati hanka karang hankonga ku be karenga ngoto iga o aw karandi ni honsu ko homantenga inda ho kada wa qosono ngonati awa waindanu hankonni igo waindi nyana kammi huncinga na sanki na jin misondi mana baratondi mobe aga gemme Allah ngonati hawa hatamandanu igo hatama nyana tunguna adu gare naga kewna Qur'an ayanunga awnyana awa kumbe nugo surun kilikata Allah awnyana kitabunga kumbe go tini kew gemme kenta gemme kesuni farqat farqan kogo tumudu gare bakamedi halal lo haram bakamedi Allah ti kunata suya wal mulqiyat alladhi kunati sirindanunga awa hin konninga kundugo malikanu benu igo Allah hin konnengi yo age malle ma on wahay gilli Allah an binni kata an binni mun do khifaru malikanu benu go munyan koten kamma igo Allah hin ko dingira mundunu nandiga minugo Allah hin konne mbaraje mundunu nan segedai ke suni al mulqiyat dhikra Allah hin konne nandara Allah ma andayri ne malikanu go wa gemme bismillah 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 Allah ro ya amad tonangemu kunga gollenni na Allah hin konne mbana gemu
nan yankatay harun alwiñimu manan sigetay na wara isawra sirenga ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u bismillah kebirenga anya luzura kinnewa ma nya gongonnewa إنما kunati kesu ya kunen jabunni man ya himbene توعدون makan ko iga wokin ko naga da nyina nga naga kanundi o ganda karawo wundini لواقع nyamponya ndi awnyana de sikantari وإذا النجوم ade birambe sanunga طمست indiri ga na yoqrayen bulunga bakanunga وإذا bila السماء kebe kamunga indari ga na boto وإذا bila الجبال kebe gidunga نسفت indari ga na woyi وإذا الرسل bila kebe harunga أتت iganda isuka hamame لأي يوم wakati dangani kota kan kota bane أجلت kota be ganya satenga idangani kin kota koni ليوم الفصل kin kan kota yi kinya togoni ti fatan panci yen kota ke wakati ganda kinye harun ka hamame gidun wai kamun bote malikanu nyang kayin sabuda wakati biya ko harun da kebirenga ken wakati kinye nanti qarinya sedanga ayu matunga kinne kan kota yi fatan panci yen kota taga honu ni bugu medi bismillah wa ma adraka ya rasulullah man nantuni man ni fatan panci yen kota nga ويل Allah ti bonewo ke kota de garen gudu yemmun dangani de fatan panci yen kota tungundo garen bugu medi suron tendo bonon dem bugu medi khairin do bonen bugu medi batiw ni men no ni gabe ni bugu medi kota en no ni gabe ni bugu medi ke kota nga ti bonenwo garan gudu yemmun da aw ke digame ko ni sura ke ta tamwa ta tam no kanundi da dai o ma harun garun kudu ona kani da dai ona harun to ngondi wayno ara mukanne ni bonenni bonen digame ni na anta ko ni khairi nga waylo Allah fare motini sallallahu alaihi wasallam ila jahannaba ko ngi nda bodi musen su wari ngam waral laqe wari himbe gan qora waylu ke awdi ga mun ngodi waylu jahannaba yime dun konu jahannaba yime awdi Allah ne kisindi waylu toranga aw gilli waylu waylaguma yimbe dun konu inda bi motedo hore bego bakidi ken so kapame noye nonya motin tasui aya meren tasui aya nyakun tasui kendi manan so meya Allah ken ko ni tatamwa ke sura de trebi no haren kuta gebra tin ko non place ni no bismillah ألم نهلك الأولين yalli okuma hananum palagiwa ثم igara harun garan kutu kem palle نتبعهم الآخرين onan lagarunya ni batu aw kem mo ngodi makango ama jopa gaide aga masabari iganya mo ko ya gonya kundu ngade kayani gadi kemo yani oga gollini aywa tiginu yemunga ويل bismillah wailun hadi bonewo yawmaidin fatan banji en kotanga garen gudu yem mundangani ألم نخلق yalli oguman gwada malen mutagawa gillijiya killa hundengani فاجعلنا o lagar ken jinyana sabati dingirai ken ma hundengani ken nillenganga aw togononga katalla nyirai allah kentu nawtu awara kota masara kota haqqe began himbe kallenga قدرنا ودا كي وغاتي ودا كي نقدر وانا قصو تمي قصو كبير قصو تمي هل همبي غني همبي فنيم القادرون يقدر دانون سرو كي نيوكو الله ويل يبونيو فتام بانجي en kotanga garen kutu yemun dangani ألم نجعل الأرض o ganda sare orni min ngunye yalle ko tunga mangunya aywa nanya wasaduya angu ngarenten dangani ada karantenda anga an tanka mangunya nga sana an pinso to gonari
angana karaga am pin so to gonari wallona di yalle ko magidi sebet awa gidi sabati do nyangu ndiwa i wurugin dawrugin dengani o man ko minindiwa awa gilli jiya jibe lingi ngani o da kenya bidenga bonewo ke fatam panji en ko tanga garan ko tiye mun dangani inati ankun nandiga lagara ko tanga keta kata honga agani garan ko to no bi tigenga yani agati himbe iti tongide kebe aga hay انطلقوا كمرنا نكون نندقا إلى ظلين قطع سراويا كينا نكلو سكي دونكيا كسراو أدغا منتهي أما ياغو نهيني اللي يمبين توين غيري كمنا جهنبا لغرب قطان داك كمنا كمي أود أوا تيري بني بغندني عندك حق يوي أبو غني بورانو سكيا ibra allah tun kunyara ken wati na islam suru mun no kun wala asra humre aga himbe ndayana hayke de sirahum bitige amma yire kon sirahu antarno yire de adda munte he antarno andu tawina bismillah inna kengaini yimbenga aw serindi timmete nyakunga jahannaba mete nyake aw qomi sankanso annati ahina annati ayarenga nyogo munyeni nyogo binnu aw kemodi Allah sallam ati jahannaba mete nyake abine bine arabunu ngotini awa nyogon dum bungera ti nyogon binni do nyogon binni yada adu safar inta munda na hinen ko ni daban kenni tereni ke sawra ngati aljimal safar wala kenore nyogon binni e kabale nyogon men sokano asfar wa aghbar wa abyad wa konni ya konni kun iwo sehne mo be awo sehene ida ke mogodi abinne yani yimbe be metenya xenga ne akam son kanso kendi ken yimbe xa gen yimbe xoreni de ken xoreni de andok sunni bismillah wa ilana di bonewo fatam banji kodanga garan kutu yemundangani ina dike lagara kota kini kodai an gunda sehene ke kodanga inta dungene kafirin undangani luzura kinindi janko ina luzuran kini lagara kota bani ani ga bambantin ni kahirin ma ko tan karage ubiyusi kina wakati nyugoi sehenta kahiri maga jangwan nan kallengo bire nyugo maga ngan kallengo ni bismillah wailun bonewo fatam banji en gotanga garangu di yemundangani ke kota ke atoni fatam banji en gotanga o hay garaga ka humameya aw hanan arul laga ato jama'anakum o hay gara angun ka humameya allah farin yumatunu adu hananu binu goraga sama harun kutayenga asohay inati kembirenga here gandani kempere gawa dangani kibira kara kempere sitinga sa agantla wala maganya here ko me magawa harbane ade bonewo fatam banji en godanga garangu yemundangani ade alla kannanunga ridu tanga hillaka penga kungo sirahunu de o jinyawo de ewo aywa e yitire mune gilli kebe iga ken kanun amo be galli da koni ime sabo ina te kunda ngun nanyige aga mini aga suzuzu ti hon sabunga aga gani ken gollini ogo tunganga ogo suronni yemum baraji kadhalika kemo yadi bonewo fatam banji en kodanga garangu yemundangani ebire ngangu nanyige agan dagamu odo koni kahirun dunade kayige ana sabunya wucinani dunayde anganda wugine sinde kita
adanga warni himbe nya lagara ucinyani de إنكم angunga mujrimuna angunni jinu yemunye ويل wonewo يومئذ fatan banji en kodanga garangutu yemundangani وإذا قيل gilli gandati ikundangani dunade erka'u qasalli لا inta يركعون sallini okani bune ويل adi bonewo fatan banji en kodanga garangutu yemundangani فبأي حديث gedi tikan sehe baneni qur'an hal yu'minuna igo tawni tikinga sire gama saw qur'ani an sakamani dubira qur'ani yana kisku tike bonewo koda garangutu yemu ngane ke konni allawo tilmaki asundin nasro allawo wayni suddambini aga sawu digame be kama مثلا يعني كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون قيجي أغنى غسقونيا وتشناني أنكم دا غجنبومي بنيو فتن بانجين كوتا للمكذبين من غير كتندنيا تي جنوب تسري من غير كتندنيا نندي أو duna sagonga nakite lagara kallen kano kite wa asro nyana ke modi idha qila lahum irka'u li yarkinu qasalli inta sallini bono ken ko tanga lil mukallibin suru dangan himnu gra sallin garan kute ata su ganda koni aro nyana digame biga koni akani no to qur'an sunna dengani mobi agande konni so hoy wan konni angana ken garan ko nan garen kama da kalwai tatam digan kanu tammi wadi ahoho angana kinya konni anga kara kinya kama da kalwai Quran sara me konni nan do ko na kondo kuna na luni dai la aqtan tintin na nyawa net kiya sawuni allati qarami ko nahay أيوة كيا بسم الله سورة النبأ مامو سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم عظيم لا إله إلا الله بسم الله ونقرأ سورة النبأ والمسورة أما يتساءلون في مناسبة فبأي حديث بعده يؤمنون قرآن قني هل سرقة ما تمون لتكين أنساق خندقامي كبر أما يتساءلون يا رسول الله ما كان كنا مترني مني حرسا منين توكين ما كوني دونا دولا غرا منين توكين ما كيدا حرسا إن مترني مني حرسا أما أسوان بان أما أن حرف جرني ما كان استفهاميا أو جرن دينغرانا يو ألف كأنون ديني قائدا يقولون كن يصابودا ألفية واكون وما في الاستفهام إن جرت حذفت ألفها كمون أما فيما إلاما بما ألف كواسيمي واكن ديني أقايدهم إن متر نين مني يدي الله فارم مكان كيو بتشين من هرسا عن النبأ إن متر نين خبار نين
ngane khibare qore ngade ina metu ni kenye de الذي khibare qore la ngara ko dan khibare ni wa to on khibare qore makkan gon koni a qur'ana be go to no ganda karawo wundini ken khibare qore ngade wa makkan gon masahu kede kyani maga iwo metu ni ne anken sagaywa ila rawnya na wa الذي أتكلم خبار قرنا يكون مكانغو إيمن ينتهي ونا ميسوري أدي هونو ساي مكة كونو توندانو هونو تارم تانيانا كونو كاهرين خراكين تغنونا خراكي ترنين تغنو خرامي سوريين تغنو همبيغا كاغرا كدي كني كنيا دي ما سرترين داي قري أن غني بس سو الله خليكي ألين سقو مني وبأي حديث بعده يومي ثم كلا كم بلغ خراكين تغنونا واجبي ورناتو ألم نجعل الأرض ورناتو عندي تقولين بس كي أورنيا كني أو دلني وكني الله لانيه ada bani nago samba kunni mani himigo Allah laniyen koyni nan tarawuni ndenyana alam naj'al ila yalli ogotunga mangunya ayo baydoi ikundanga ni bambado ya yalli o magidunya tontondi awa tonte ya ikundanga ni yalli o mankuntaga la ganya yugundo yarunga bunga yalli o mankun konkonya la gahiya aga hatendanga ni wa yalli ogotunga mawurunya suturindana ya ga dangani wa yalli o makinya biradum wakati aga dangani wa yalli o man nyeru taga aga kamundi wa nyeru be ciyam kotenni kendi kampatunga yalli o ma aywa hitille nya angun dangani wa aga kumini wakati su akhurena li kendi kiyenga ogu yankandi jiya gilli tabulle kajantonga ajin gabenni na guji ko sabura wana hunjabunni tiken tabulle jinga ado aywa fundio aron na gomponu kundaren gabi ngani kebrenga kunya mundana kona kenya Allah kibra kella o kontunan kungundini ina qaratu fatan panjien kota tanasub ke digame o bu sura bedi inna yawmal fasl ina fatan panjien sura kenya digame wono sisa ina fatan panjien kota kana miqatan anya wakati la kutundi awnyana de awati nganda kin awnyana de wuninde munyana baraje mukinni hosrinya nunga kuntana ngo yanga katana bismillah angenna kotan simma awnyana kota be go futandini awabutun nonni kenganda nyaga nari baka qabru nunni katta ay wasigiranga jama وفتحت السماء ke kota ngaina kamul liga nauni balikanu nyankainda kamun nanya laga gabe bania وسيرت ke الجبال kota ngaina gidul liga ni trenni كانت ni bugi no kunga gidun nanya سرابا komi anegam ni qobo sankin te mo gomme koy merere mo gomme إن جهنم aji jahannama ide كانت a jahannabanya مرصادا tangi no kunga de مآبا anya aywa mirsadan مرصادا anya tangi no kunga litagina fisqin don dangani ananya isagi dingiran kai awi dukuno iwara na lagino jahannaba ko ni kon attaqina ire yani kahirinu benuga dagaran qara na Allah tanabatu na hoka hay mitantano yimi bismillah لابثين adi kahirinu gwa uchami jahannaba ni awa hukubi gabeya hukubi nyani tansege sine su hukubi bani kempo gabe kona kem paketu yo kin gabe nyana tansege sine ganda nyime hotana hojopene aganda nyime hotana hojopene aganda nyime hotana hojopene aw kom alla gatida ago wuchuno kata bada wuchuenga
الله ليش يكون القرآن يتفنن فيه برين وياتي ونو كموندو نينغرا وتبينيا كم ميغاندا نيمي كبير إلا ما شاء الله أقولون الله لا إنه هم بيكها خلانا كم عليهم كهاي يقول لهم بقيت كموندو نينغرا هم بيسقي كينغا بيني كبير كاهرين مغا كين سنونتا دينا دهرانا دي خالدنا فيها عقابا خالدنا فيها arjana dongono ko hana magana ko ne kunda kamundo munye ngara himbe nya agaw kenya nano kenga nanyi wati himbe galu Allah ne kana kai daga nyongo kenga idina daharan nanti o arjana de khalidina fiha wasi khalidina fiha ngaw bugati la ting nakoni ango kesona tuwendi wa kenga nanyi ma manyi mede o tono ka pamba kenya li mosi koina toran ko nande ango kasunya na torandi wa manyi me kendi de kisunya me halle gari himbe ko kapama ko kapama ken kan toran ta mosi kini kemmi dumaye Allah wa konni kon mo gabedi bismillah لا يذوقون بردا adi jahannaba dungonunta aywa konko muraytemunu aywa jahannaba di ولا شرابا walmaqam min hulluŋoye sharabu ñeni min hul be alliŋi ŋani arabu kannindi kiño xilli asharab الشرب كين منين أكونوا منهم بانغو بانغ نعند الشراب دون كين الدين يعني هو اللي عندي الشراب جهنم بكنتا من الجيلين كنتا بسم الله إلا حميما قد جنت إداران كرنت من نونا أروسان كلين من نونا جزاء أدي جهنم أدي يانغان كتير كني تغارويا وفاقا ado ikaman kutayen wogemme yimbe ado kahiri wogemme de jinda endo kahiri wogemme bismillah إنهم basaykum كانوا iyadunadi لا يرجون hisaban imay kanna korosindiya وكذبوا igaran kuti dunadi to ko ayanunga garan kuti kampasu وكل شيء annadu wonne golle o golleede o gutunganda suggesinni كتابا nanya sahandiya wala tangandindi فذوقوا kebirenga inati da lagara golle burinyangano an kunnantemi لن نزيدكم onda ga jidin hosuya maganda yangangate إن مفازا awanatu aywa kisidingirawo للمتقين alla kannanu ndangani حدائق rabbanin koni abanin kana koni minu gari du tanga hilla kabenga ngone kisidingira ngokunda kinni minne arjanna komi ga maro yimbendi lagara kemida nokutana wono ken to on di almafaz kisra kinni minne hadaiqa حدائق dinna o korin to nyani hadiqa nyani nokun kori ti qawiyenga loranta laqibani bugurabani lorabani hadiqa kogan agan siri yaage mure asolu yiga hondo sumbu hondo mini hondo asu anta ho wala nyaage ngamba ga himbi qayinga di wal hadiqa الجنة كن عام الحديقة خاص وسكي ناغون نغوندي ناغو غمل لو نقوتنا كور ناري قرينا كيني يدران بيتنا ناغو كن جنة حديقة وكن نقو كورن تبي تنانغرا دبرنا سرون قريب الحديقة بسم الله
adi kewo idangani nonga wa anaban ado inabunungo idangani ken dingirai ado kombo sibindongo idangani ken dingirai isu mellemu ken dingirai ado kontinka siwo idangani ahaka hakanni intamungini garada muya arjanna kedi mamme garandega andal konti minan pakarum bonu ay ma ona me kuta ay kentano jazaan ada arjannani tuwaruya agiran kamanga ado kuyenyani agabinyani amatikira awa jazaan wifaqan azina reme alla go himbe kinnanga arangolen tabana angolen har banikta har bani ango nema bedi alle ribane angolen lanta kinnanga karanta no qussu alla ma kun qur'ana di himbe kin serena arjanna fi jazaan wifaqan ana himbe nya konni jazaan wifaqan na koy angar himbe nya kembe nya mi arjanna a ko ni gar himbe kinanga amma kembe nya de ata'an hisaban arabu mudina a'ta fulanun fulanan wa ahsabahu fulan da hulani ko magotna wasi ana wala jatinga ana jatina maga konta jate gina illa man ma ganta yemmbe azna arrahman gadmi ken kamandangani ado ayimme gaddiga mu sawabai ken ko malikanu mu'minanu idan arrahman wo dugene ken kunda kunnan sehe parce que kunda sababa ko duna di kunti la ilaha illallah muhammadur rasulullah na gullenya na sehen ko ikaraken kam idan sehen ko kuma Allah gara ruh ni koy mufassirun ma wadiga musegya konni Allah gati ko tabbe ruhu wasiki ruh jibril ken ruh ya jundullah Allah kurinugo bo ken kan ruh ya ku kurinugo malikanu he adamare muhe yonkola ngiya kitungiya tanungiya iwoyigene nga adamare muhe malikanu he ودر جند الله وكل الروح ديغان سكندي ملكا باني يعني لا اسي هل تغهون تقوري او كم پتن نغتنديندي ابانيو قطاسو سبحان الله بوغنو تامدو هيلو او كينيانا اسمع الله كونسو الله ملكا نيو تغنا لا غرا كوتا اباني ورنا يا سباباني roho ni kota na digan nakatandi malika wurginto digan karagandi roho ni koy ada mare munyonkinu digan tumundi roho ni koy ada mare munyimme inyonkinu futandum pilido menaga iwonyana sapabani roho ni koy nyerundi qur'ana to roho wa kadhalika awhayna ilayka ruhan segundi malikanu benu godo adamare mumbate ko ngaton ruh ala kulli hal aw alla gatanda la gara ko tan ko tay ku segi so meñi na qurayndi isu nan ko malika kutunga sehenti dade ma rahman gana dugi himben sehe bismillah zalika al-yawm adikinya ni kodanga tungu be nyen sabatin denni aw nyana de tungu kodanya ni kinga anya ni tungu ya wa tungu nyana ikaman na ken kota bismillah adiye meme kengara kanu in ka hutungu gumunga itungu ni na ha kinnan kusa gara sage killetigi kata ikamanga anduna angolli duna ila garada kem pagati kebrenga sehena nyanda
inna kutunganga orang ummakan go gongo yang gangkatnya anta latu de akinye batu de kullu atun qarib Allah farili batu de adi kenni kotanyi ke kota serinne ngo hayndini awa honga himbe akitungara kin kanda boni ado khairi ke kotanga kairi mutin ya laitani ya angidanata haringanya na sejuranga anya halena wari ko mumunga da ibbi membu ni medi munya na sejuranga od Allah sigi menya sejurai himeno kallenga yinga inin turuki inin kinyi inin puruki inin kat kentanya na ada marmen koni amma doru de ke sunna lagara kotan kotengo ada marmen sirenga wa na sana kotabe inya koy dabanu ken kota ni de ada mare mi haranga nati daba andaka ay mega wotni Allah nya koy daba ken ngani ken talde bismillahir rahmanir rahim والنازعات allati kunati malikanu bega kafirun nyongin futuno غرقا aywa hutunde kotinga والناشطات kahirin nyongi bugunde kamundo munye awasi mana sokeni kama kahirin nyongi bugunde ahadin no kosuga wadi anna tanyere wujunu ka hanyana an chopi tora be go kendi kahirin nyongi bugunde nyongi futuye malika numa akemme tora kitanadi malika nu be gollenga ni kinga kalle malika wono ngam malika nu ngon ngama kahirinun nyonki baken sabuda aro sabunya ngan malika nu kahana wono kunga de mana kunga gollen ni mu'mina nu nyonki bakke aro himnu ga to Allah kalle ka bismillah wan nasitat ikunuti aywa malika nu ngakubenu go wanton dambake nyana awa tumay bugundenga kin himinugo Allah ko musulunga nyongilli gana inda kinyai andati wo tampini iwa tokono magallahiya inda kinyai andati wo tampini iwa tokono magallahiya iwa mulini bugundin tampien tadi toran tadi hohon tadi na ko maliganu hilli ikunati kuya kahirin nyonki qiranu aro mumna nun tume bugundanu ikunatiya e komunda bana e karamo ko ndabana intaban kingani ni ari tawrangari arjanna ana jiri lahiyi anta haribaka atoranda o adde yensero amma kahirin ngandi tawrangari imbendi ana jidi sunoy ado toray ado nimsiya bismillah wasamihati kunati malika qinnanunga igo qinni kamundo munyennaga فالسابقات yo yankana yo sette ikunati malika no benu wo mehrini me samandenga mumunya nun kingi ma yo mehirni tay kata illiyin wati baninga Allah ko men gaben kala ko sren gaben adi ko buren gaben adi malika no golle rondo ki sikandi ko galen himbe go himbe tanda kenyata ikunati ko malika no ya wal mudabbirat ikunati dabarindana malika no igo hinun dabarni igara duna hin qariha himbe ni amalika ko ko nati idi di mandanu ikunati kum malika nonu natiya ajabun kanun denni la tubu'athanna ya kufar makkah kunati kum malika ndamu nati makanko awawundini de ibane hede se sugati denni gare Allah ti kunanda angana karamo wundini bismillah ago wundini ko tanga تردف الراجفة o dabe anu
sarallen da nan ga sarallen ni kini futandi hananga hon suka mun dan sarallen be so kala tadfa'u harradifa ke birenga halanta ga no kem batunu harradifu ni mani arab kanni dabam palle himbi go tawno ke birenga kananke be so kala hallange be ga worni kingudo kem palle be so wundini budo kanu hilani hanan ko sukalli ma Allah ganata himbe ma kala hillandi mo hokarante su wundini bismillah anna koyi an taqdo annu muwassil ke bira ati sondomu wundinden ko tanna a kun koni kun sondomu kanun tenni kun sondongu mu yaunga ama yang kandenni ko kamanun motini yalli yani manna kinya na siringa lagara duna di angani na kamanun motini yalli ogu sageni awataba taqasinni yalli ogu gandanya kotunga ingani qotti motindonga inati odan ken sagay ken anda saha ken ni sagay ya ken kasaranten konini ke ku kamanu ya lagara kota aywa isondo mun kanun tenni iya wonna maga yanka ba angara himbe kutana bira kama alligri to ko wundini nan sage tabati qasindi kuma sahay har finga nanya koni ken tar nyamo timmante koni hona girni tabanen to hona girni kitabanen koni to ay otu man dan wanda giliyo bismillah fa idha hiya allati an adi wa kibi gani halla situqalliki ya futande hillandi adi an wa kusagarani zajratun futande yani futande bani fa idha hum kinga nanya bani anna tagahonuni isu ni nyaaren kam asu inya halli awre yo kusaga wara kam anta ko to Allah ma bismillah hal ataka hadith Musa adanga to koni Muhammad lamini Musa kabaren ko rangade ati birenyani Musa ga gangundi kamanga ti walalla kenga ken senningani kengani tuwa dingranga Allah ta dangani diga kata fir'auna burenga anna tu fir'auna addaran kada kafira gondire matini Allah yimi an wotuna dangani yalli fir'auna awan dangani wa annan dunge seno nga awan dangani annan dunge digana kata senna annan shede bi an la ilaha illallah nani ma khalle to an wodunge ne hadiyaka illa an wodunge ne fir'auna ngem musa nan kanda kata an kamanga bil barahin wal ayat kinga nanya bani an kana Allah an wodunge ne wa arahu azim Allah latif kiyamo mo hayde Allah wato an tarni dungi ati aya banandi la Allah ayundi ana dungi ana kanu Allah wato keni na o karamundiya mo diga sirem ko serunda mo serunda هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى موسى الله كمانا أورك اللي دقا أنا كنا دا كله الله عند موسى دا أقو فرعون دا أنو دقنين كنا كندا كتان كمان وأهديك إن كما كويني kanda ini Allah hoy nga Allah ri ko munya kanda ndanuma li kulli qawmin had wa innaka latahdi wa ahdiyak ako fir'aun ratiyalla ngudu genen genan kanda katan kama ngawa ila kanda ini Musa hoy geni la mi Allah ya kuna Musa karamundi tana go fir'aun da yalla wudu geni kana kanda wa wala komen kiri kandanda na
kembati diga murede janko kandandana Allah farsenne Musa Allah faren baga Allah hay kuma Musa qarawni tandiga go fir'auna na yalla wodungine ikena kandawa Allah faren ko na gunyande sire sugara ahumu Allah harenda nanta anta gemme ankri kandandana Allah faren ko ne madangari hasidi madangari Allah faren ga makri kandandana kon killi kandandana bismillah wa ara wa Musa da fir'auna ngarinni ka ayanunga wani aya qurun suka mandinga al-kubra fal kubra ati aya banandi ama aya koyi mangani ni akhoy nan qurdai ikabisu ke fir'auna da Musa garangudu ada Allah kuda kemballe Allah koy to undinga anya awo bononni ni munenni akaho manni ibono nindanundo ikurinyugunga agangundi jamanni ati digamenni ati nge fir'auna ngana kamangal ala kingani kamanguru indenga la rabba fawqi kamaninti nge kamundi wa akhadahu Allah da fir'auna awarariga na togoni jindi ti digam pana hanan nyanga ngatainga aro digal lagare nyangan qatai aro digam pana mani wadati ma alimtu lakum min ilahin ghairi ngenta kamani twagada kinga ningitanai keta qallen qoni aqogo dadai tana qallati ke antato aketa ati an rabbukum ala ngana kaman kallamun tinga ati ku digamu hilli Allah tukunwa ira riga ti koyde digambane ke ado hillandi ke tan nagate sine wido menaga Allah ndam ngunu de adu gundina antam ngunu de da ko min kanu Allah de bismillah anna to tasi qoro ku komponuni yemme dangani ago kan allai nam pagre to andiga mundi angollundi nan sagero halle nan neme kem pale wa Allah bighafilin amma ta'malu zalimun amma ya'malu zalimun bismillah yalli ankunga makkan kunga gatirninde yalla ankun yankoto tagaywa makkan mun yankoto tagayya gatirni alla da kamun taga ara ciyen wurgi na awa wurgi aru mun yankote na kamu karagi asine terenda bane ciyen kotoye kamu karagi asine terenda kimme nyiru wasawaha ada sunuronni la khalala ولا عيب ولا تفاوت ولا فطور بوتنتي ليبونتي انت مهرني بورقنتا ngadiga no kusu kamuge ngadiga no ko na kunna kamun ba ngod ngana na kanende ngadiga no kusu kinno kunne nyenge kemari keru yaga tagemme la bismillah وأغطش ليلها أهنني أبتنغا وأخرجتها على قرين قبوندي وروندي بتن ورونو أو كمون بايني أو سانون غالي أو قاسون غالي اللي أنا كاري قرين دورو كنا كينيا الله ولا را ونينغا بعد ذلك أو ونين أو كبير كمون بالله عندها على كين كهنا باي ونين تغنتي ونين تغي كمون كاني ayaban da kin kuni daga tlan munyin ga pira kebe ara kamun ga khere khere kamun ga nyime wakati kebe ara munyin bay o magariti isigi munyin ya kamana kamun da bari ara mari mo hos ko bismillah أخرج ماءها ara munyin ji mbugondi munyin nyimedi na jinya on karadi
ومرآها nan daga ni honum bugunda yimedi funti honum do seni honum bugadi والجبال gidon kan أرساها ara kun sabatin dum nyen kamma متاعا ida kesunya la awala lungonde sabu dangani lakum an ko ada mare mu dangani والأنعام ada gadda banu dangani aga jin nyen jinda funti ho ko na yigana ko na hanadi an kunda gadda banu bismillah وإذا جاءت التامة bira kebe masiban gandare الكبرى ngani masiba qorenga la gara kota futande hilani nya toni tammatul kubra kini masiba qorenga de himbe ndani himbe masura ndaka sorno kadi kini masiba mo ndaka hi kari wa tammatul kubra arabu no ken ko ni kene himbe gandanya mo ndaka ke kari وكان قل الطامة الكبرى والله غرق وده حقيقة أكين طامة الكبرى ودنا غندا يجري هو غمسرو لا غرق نصرو بنا مجمع غنون قنا غمسرو هنا مسبق ورق بسم الله يوم يدين أدكين كوتانا يتذكر ما الإنسان يوم يعني يوم يوم أدكين كوتانا يتذكر الإنسان serinin wo simme simmene kon su ko mandenga agada ken golli dunade khairin dai boni gandai an wo simmena su har ginanga mu wai وبرزت ke الجحيم ko danga ila jahim ri na bangande yemme dangani ken go ngarni yani ngalla na su angalli فأما من be su ganda wore ka amma yemme be ken ga kafirawo وآثر aga nyingara ngarinta kon suganni ken de pegani la gara kama فإن ibra jahima be sizago khore ndi be su ya ga wayde ken tigi tigi ken yani ken kabanen ta o dingiranga be su wa walla nga be sun tarnadi de وأما من amma yemmembe aga kanu قام ربه isikke ngure jomme nagane dunadi ak simme ke nan kanu kota en worni sigi mpai allah hay kibdenga kengo himbe mununa maga ko sire anyai ho buren to kara ken dabari wana han nafsa anyi gara nyongin kaba عن الهوى bakka illunga lungu be ga halakini فإن الجنة kibdenga arjanna ken tigi tigi ken kata udingranga na sire mina hay ya duna dangiranya ni de asabati rampe duna sangara hede duna mundini duna lagara mundini duna mira maga sigi duna an sigi anda lagara naga de kinya be konteni kembala jahimi wari kota an to qari de ana wari nan dangai kinyine kome annan kanu an sigi kota alla jomme naga ne nallo an yonkindo halaki hinun naga كبرنا فإن الجنة هي المأوى بسم الله يسألونك يا رسول الله كافرين وانترنني بكى قيام سامها تكمبرني مرساها أهورين تنت وقتنا أو نيانا ديغو لي أو نيانا تنتو أيوة أهورك أتنتني منا كم بقتي كم بلقي كم كوني andi norangu te ni hure ni ta hure mo siki o wandur ni hure ke agengene kam fakati bro kayru bro ko agengene mina bismillah فيما أنت allati ya rasulullah ngeti kam awa kam ponne baneni ange mawlamini min zikraha ango gilli ahin kunindanu ankin nam mani di atwa يعني أنكن تا وقتين تو هوريكي تونتين جنگي وقتين تو جنگانا كيدا بسم الله عادي كي بيغاني أقم برانا كين أو كين تو أغونا أنك من يامغا ناندي هوريكي وقم برانا قبي أواتو أنك من غاتو بسم الله أنما أنك مولى أما أنك مولى منيا أنك غني يمون غنغندانني يمينغو كنا كوتا كيوري angin koniri na ko na qotoyen ko sere be ganda kana wuri aywa kin kaman dati ni mamu wuri makkan soran ni kuyi an gaba a gongonde nya konni kuni hinyin pananu ni
ange ngoni golle ni nasrun kanu ndai ni gongo kango himbe koni na kawken akmiyede ka annahum anna de ko mi kunga ko tambe diga o agenge ko tangalli aw nyana ko mi gama ho wucu qabru nunni maganda ni labani adi soba e serenga na karakoni katam laga wunde koni anya mo koni tanna de sine ko na hin koni yana akko tabani kota be ga wadi aw nyana kahiri nyala ima ho nya qabru ni maganta ni labani masoba bani e kota be ga wati gille nyana sirin ya ngol kom hotu noni ken ko tenni de صدق الله العظيم والله خير يمكن كسن داري بدون الله خير يمكن نكسن يبين نيا كوم سري نيا فارن قندنا سري نيا خالد سري نيا ميدا باك سري تو انا هندكني نا كرمو صح نو سوسن نو ورجا نو دساكني نو كسن نو تانغا نيا نو سمبا خير نو ديكو نو كسن نو تانغا نو ورجا نو كويم خير دي كاون كريم كني نقصنا مصيبان نخير جوانني غيرادي اللهم صل على محمد